na ye de ama kama bronya chibosom ye toso ensia no ne da etoso enan enene 4th June 2024 Krupo Twedia Pobasa Yadom okutwa nso ne nan kanso ono ene boss hadai na wono na ya prekasa chama tu ofiti kotia na ho abo afie mu Sompa Asem Mpe Nipa no ye fiti kotia pep na ye tuhwa anya asem ketwa no so ekoni nondu so no asantema betadin we ene Sompa Asem Mpe Nipa no efri no so koni nondu so pa de hey adagye dipo so aso fragara chiamu akwata ana bisi aka fantamfra bema no edigade abakade kumasi jom yai ene Sompa Asem Mpe Nipa no yai ni funtum pa katachie esrebia bonchena na ya twentwen kodia wu a ya twen ya yansan ya kosa enya asam ketua kura aha na batempani sem aha ana abaten komode aha na futu sem mu ohwampa unya bia de bobra ebetumi aboa kama Timo Dei nunsum sa prince seek ye the kingdom of God first and nothing shall be added unto you ya hwe awurade ene ne tene kanen na dia kanyina da wo de beka ho na awia setena ayode kama jumadi obatu omra samwa kasa and the nation sank of Alumba wachina adwa and the sika akọ chebi ehye no enya seketwa ye ni na yesika obanyina kama fo baburo kwazo nanso nyame beye and that's for ewo ho onayire maame yaboa akua asuama bronya waya abrewatia obatene kan ewo dwumadi we so kokosachi Fletcher oye producer ne hododo no kakra eno tin kwantabisa na afa bonebo wa breye papa ne kwantabisa ne ho wo cheta kwantabisa ne ho papa ni fie konkan so no said you see nante no mimintumi nante guragura sa debi stairs wo fro abaka se left no deba kwantabisa no chief executive producer Asem Mpe Nipa dwumadi no ne ho papa wo chensu aye hwie gukuruwam kwantabisa ne ho na dawroma ene na yanya bi na yede ebesem na anwumire wono ana di bonkum ni chichi fidie mfuruma atumi ede emame na wokọ MC a hososo a azuka ewo ho sa ena safo kankan ata Kevin wo yata sa ata no awurade Nyankopon wo se o mi hu bida Kevin obadwuma papa wadawroma ena social media handles Facebook and YouTube no yedi atwago ewo so na Facebook no eye Sompa 93.1 Sompa TV Ghana sa ena YouTube abogafo ade no aya Sompa TV orofo yen subscribe yen share afoforo hwebi wotie bi emfa every ho na senso edi atwago TikTok ho enya asem keto akora eno ti no okọ TikTok ho Sompa Asem Mpe Nipa yen namu ho anya asem keto orofo ena yakọ akoyanim na ne obi ka kira asanteman ye obi akire asanteman na Osei Aboagye ni tifo show menam tie adwam nam dia Asem Mpe Nipa eko boshe asase so kansampian was a campion yeko ede akoyanim anya asem keto ewo dwumadi we so omra samo bibia bokode Ofosuo Nyankopon adaroma chaye bibia dade na nsem ofia nya asem keto nya asem keto the nation sanka Ofosuo radio ayade odon kwa che ketre modabodie mogedi afrisane a ye ka kire ayebiafo katachi be manse oyebi Shani didi enkanidini na afi achia senior contractor Job oni Mr. Yeboa na Edum Bishop Reed Condosman ene bakwam na so mechi ma me ni ta hotel hedumadi mechi anu machira go so ma hene na akosiboso mpra baby obia se radin shana na onyane kase Fosu nya tena se ya just say o just wotie yen just say ye bakwa akọje mpaboa no just say o ka do nam ho na enwa wa se na me bebo ya o ye frame ho na ono ho de na no ye ntu obi anim no just say me call my mistake over ya me o ya make them just market emma ho nyina ni no o de just market do so pe ja te keke
Kalisa. Oh, I see. Kalisa. Tiano. Tiana sama ba. Ana on tim go tiano. Asa papa na nefu. Ejusu nyina on the daika. Mutiku on the daika. On the beba. Papa no opa ma kante wo fo ni wantima nkunu. Otra boda me. Da bi tim go fa. Na se na kwa bi so no kra no. Akrante enyo na aye no. Otra shi anyo dia. Na obi ko betia ko tie obi dem. Na bi na ko dia. Etutu obi afu. No, one do body or product so na hane be hwe ne die numa hane ne ye ne dia body dua na ye odia mene ya adwen mene ya oh kwakoi ntoko nya ntoko hunu on se obi mango dua timi ko hwe obi wo mu ye musa se anopa no ahaba no tia ofuri ko be brana yes e don't know be ka tia dodo de bia bana mango no mienu miensa tia to ho a obetua sa ba be fa debi ye nya ne sa body bia ni wa hania go straight da e dey be chia o de ne ko bo hye so obetua ayo de agro ni edi o me so me ba wa anya me okay ya kwa anim na ye kan kire wiasema nyina se ya woda ye be kan sem bi wa fidie we so Sasam na ye beka no afidie we so no Trinity of Ark Company ne fa wo kumase na letter omode aba ne se letter we kura se omo ma ye warning se asem bi da ya proso ma ye nka ho asem na asem we ye mekra ya ba akokra ne se ye hwe se wo anipa be enum anan waju omusika se ode wo mo kɔ Canada se ya musise ye nyina afeli and I'm saying, fine, move to Musika, my woman. I feel Mukazamba to Musika, my woman. Most of it will be 10,000. I sign out the Yaka, my woman. And also, so I'm on Tias and on the bed. Now, ya na a lawyer for only be no dinner who I want to Casano or Casa trash. A drew baby, yawa, the man or how one to a woman to some members make us a woman. Almost trust no more come or more some more. Yana metia lawyer for ni biase katro muso mkotu musika ma wo mo obi tuma go yana de billions of cedis waji sika no de ye wadwuma wonu so hia ni sika watcho letter aba se mayen kasa asem wa fidie we so wo ye lawyer watimi agyan kokodu atcho letter we ye ko ka mo sem ye ka Ghana member yo office hu onim se wo hu adadwo da Trinity of Akro mo tie yanka wasa atumu ya wada o ya wada Omo waju omusika so do omutu kwan ne ho hyeseye enkrata ne nyina bi go ya fa so sesi ya mokra no ma breach contract ma ya ne se bia na anko do mbeka o masem no e bia na ntesa anye ho o mafon kwan ne se ho pa de a ye beka enkrata ne nie dan no me de beto so ene enkrata sese ono hyeseye nyina no me de nyina begu TV no so ompeso me bi o mo waju obi sika so de ni tukwan afede wo de ne onense agunachi e body yam ka de jaito na beti afa so na afi ayen sem bebe me pese me ka churo mo so mo won na enko ba bia mo se wo ma no anama sa de mani akoso akufu ado zo onye o ma ni ye nipa 20 bia wo 100 edu ye lawyer ka churo mo se o ma ju o mo sika o mo fa nkoma wo mo tie na ntwatia no lawyer no agene she tie okay futu semu ya de ebre wo manfo omo mama hiti dodo kama no ba na anwumra na ka beboa o ma no se anhwe ye binom se o ma no waji obi sika so de ni tukwai anye ye ehese ya no ne hese ye nyina anye ye ene o se dabi me nkobiem fam sika mame suku auka so de ko Canada nyina no ye hwe suku ni mo Canada nyina no onya hwe kura mfa ho bibia ni wa wasende akoma suku no ye ka se be kan sem no akofa wo ne letter sem me kan sem no ye ka na de ko ye de akogina mpo ano nya bu yetuo oye lawyer wanya ho akofa letter wi se wo ne Aya me cry ya pa.
be channel and to underway. What the quantity the young Ganjamo, the pardon will be as will be, she will be. Company is a pardon, send the pardon from 100 year 2 be 100 million. Monchak and Ray. Now, Abraham Fanny Panay, Missy and Traswadia before, but Yamaya than in I said, the best Brugay, no, the Yamaya than in. I don't see a Daya Wadano, Trinity of Ak. Ne friend wo kumase yankan for asem ne friend wo kumase eno agye amanfo nipa be nan ya se num sika watua for man tu kwai na Pentecost branch wo kumase efumwa yanka Pentecost wo nyina nyo onyansia na mu wo kumase Sebita Flat wa be kumase ne e ka tro se ye friend is a regional minister Sebita Flat wo agimia wo fansa mampanyin na mu oh okay, eno ti daya wada no omo amaji o musika obekọ office one ntokwa wo obi waji musika bi free chire ko ya bi pon bra ya nyu musika ma ho tie travel to on crunch metibi ko ma hu se asisi sem ko a na ma for this kind of business mo this kind no matter police for ato se henfo na dead lances mo ya adwumu daya wada no ebe ye hu afidie wi so Orafo na futu semo e de bra no e tietietia ye wonsam chichiricha hodo miensa e wose yetimi kan nyina na anwumre Orafo na futu sem no ye nka nkwa nimu pi na asem wa ye kan chiro dede bi se obi ye bima wa eduru baabi akai ne danase ade ye frɛ na aseda no ena na anwumre me kan chiro dede bi eye a wo ma aseda emra ne katrema so Orafo aseda bia obi di ma obi no amana san api no so amane wayo defuo se yakwatwo num kura no a Yesu Kristo abra wasa akwatafo no yade no ba ko okoda ase no e kan kron ma ne busai na kyese oba ade no wankasa kura no so de aseda ma no a ye na ho a ye ne tirimude se wo hwa akanfo amamre mu a sa wo ya ade ma ye nana bia enabo so adawase eche no papa abonso aduru fie no adawase na ayefe eno ti ma me papa ade bia ye frɛ no aseda no ade bia ye frɛ no thanksgiving no eno na nanwumire me pesa me de hye wa adwunum se so obi ye bibi ma wa odofo ma wani nso danase ne bo na baso ne sayom no ntino ebetra ama afufuro bi enso anya emfaso Orafo ye kan chiro bi se obi wo ho a wotimi ekobọ kwan etu baabi na afei ekwan no akwa bi eso otoro akwa bi a wanhwe ye nkase be wo adanti efrisa papa bi asikani wodefo bi ye ma no papa bi ane maame ne papa ye ma no papa bi abusuapani eye ma no Instead so wadi aseda ebema no ekodane atemdidi nani anso eno ti enasema meka chiro dede bi se eduru baabi a moma ye ma aseda emra ye tachrema so na sayomunu ntino ebobo kwan ama afufuro bi no moso anyamfaso ewodifuo bi ho Orafo obi ani wa wonpe aseda ne nyame nhira wo obi ani ho a wayi obi papa na ukase nyame nhira wana se medase a Orafo ontimi nwenwe o afufuro bi kura tumi eye complain de ma afufuro bi se oni personals meboa no aseda kura wo amami bi yenhye hanso ye pa eno ti ma me papa bi a obi ye obosumi mu papa bi abosumi atwam obi de ye wo na wo yire mfi se wo beda nase me ka cho na anwumre se enkachi boa ho ne koda nase na asedamu no ebebo kwai ama afufuru bi no muso enyomanfo bi anim adom eye me modofo pa Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo kwaku Oforisuo bema aseda ye aseda de trading ponyankopon na ode ba wiase no ode fie na yam ne bae no opa aseda nti sempa ye kura wo bo a de radio pen se wo betontom na wada na se de aka no ode beka ho Mamanchia Dura apia o US ni kuni Anthony Tony akokofe hina na akokofe hina de na sin anu yi
nwa penny no one day say nkedi no no dey asase ma no beton ni nyina di nti ne amfa ma na de ma ne nwa ketwa no o tie me a wonti me nyame hui me ana me kan o pomfa me kokot Antony me bia obi a me chia wo wo dey asase ma no beton di nti e de ketwa ne siye na me sanchia enkodwa be na me nchia ye fan bi odora one ne maame samro musuti ofo so aseda ye aseda obi obeka aseda enye bia ye na Ghana enya de waseda ho ofo so no yire da de so yire da no yi style ma wa da na se ono yire da na da na style ma na ye different na ema wankasa sebe uhumo ni ade uhumi sole kama ema feelings ko kama da yire ase uyesa onye bone ofo so se ukunu eno da na dade no no da ne no makoye ma wa ni nyuma de no de ne so wani a so ne nsa da na se uyesa onye bone ni wura me da se oma me wa sepeme tina se ye fo se wi sika e de ma wo ba se yo mpena wo yire ukamu na onya bi na wo de mana oba no da ukuna se enye so easy be ma so oba ekokrom na ototofe kra de be che se mi kru mi hu ye no na mi hu ya mi di mi to bi di na de mi nim se won so be pe nteje a da wira se mema bi mpase da ema bi mpase da ekuyen minim se ma me ka se ma won che so fosuo ye wade a ye se ma de keka o manim na oba bi kwa wa ye be ma bi aduro wa ye oba bi aduro da bi ni titu kese pa nya me de maye si ye nye e wo sa ne fantre ya se chem e na se asema me kan kwakulumba me me nwa wonim wo fosuo so wonim e ma bi ade da ya se da e wo kwa sonko so Drume bia no ma bia wo ye no wo perform wonders bi wo fia even wo makra no etimi da wase da ye dase wo ga je easy ye easy o voso ye wo bema ne wo bema ene wo ba ne wo ba ene wo nipa ne wo nimpan nipa bu ade wo ye bia wo hu da obi wo ho de wo ye se afiem se brono so se bi ukrom eno ma bi wo obi ye bibi ofosuo ye hu de wo ye ya wo sa de no etiwiase enne se wutie futu se mi a wa wutie mi se wunnim na ase a sua na ase ka obrabon na duro bi ani ba bi ka na ase ho ofoso no kwasa mpa na make special walefo se ukuru ya de ketua bi ma na ususu ya ketua wuda na ase a eye de kese ma no ba ya ni enim na ase de nke ye kwani ye pa de nke ma mom ya de kakra kyene mema Ghana mema yempe na ase wobi ne yire kra ye bibi ai sombo ofoso ye nesese mangi hwe wo mu but ne no ma bi tene oba bi timi koku if you oba bi kra no omo nyankopa to omo nsem no ofoso se do birthday minimum oba bi asebem preduasa ofoso ni kru birthday watoka achichiri ni kru ani hani me be surprise on de ne kwa ye bie nani osiwe eye wo dia efe be ma bia ye nanim dori yam na nanim wonim na ase be ma bi ne yire kwa ni nkomo kra da na kadom se na ase kra ba be ma bi ne yire ni agro da mesre na ase so ka nipa brabo ho e ma nipa brabo esipi esita nti na me ka wo a kire wo be ma ene wo ba makasa ase mo me se ukuru ne wo kompam no perform wonders ma hu sanewa so ne nsa da na se hani me dase okay so we yire perform wonders bi ma ne se wo so hu sepewa so ne nsa hani ene wo so ade a waye me de odo ene style ye sonko me dase wate nyame nhyira wo pa hwe sa de we ma ne to aso be de ho style bi a wo ba bi a wo pe bi a wo ntimi nyama no be kwa hwe wa yama eno so ma wade so mafie ye de ufoso ti na se de eye no okay the nation's anchor se ujia Yesua dana se mami o se ujia Yesua eya dana se mami ombom se ujia Yesua dana se mami o se ujia Yesua
eya dana se mame obozu anwum we di adanse ese onipa boni ayefo ene ennim medase ka nti onipa bi ane ne namo a onta ante medase emfiri ne nkyɛn no oye boni ayefo na wahwe ne yi se nipa no apɛntem adwane afiri ne nkyɛn onimu ade ma se bosiambo oje ne nipa kro firi na kuma mmo bia danase na wo se nya na wo de bre na sa danase because bikura na wo namfo afro mu kro manfa didi na kan nipa no kra ma ohunu mo bodane de ma wo obeka ajo se na ade se mepe bosia no de ma mi nkutua ne kana oba onye badwemba nipa onye macho do abrabom onipa ase betafrache onyi aye sa na ne nkomote ebire bi ba na abrabom ko yobi na ma obi bi die ene wonya ba bi agina se obeka se menhia so masia anka ade ale manye adwuma no ma maduane die nipa nim medase ka na ma abrabom no ye bre ne ye sofa adan Kristo se mi beduru hei na mu nipa mo ba menchen mu yedu na mu nyina kwata ya de yetemo so mo na mo tietiem se David ba humi mobo anam se mo mfa mo nko kira asore no na ade na wonko anu ada wani aba nkunu ne wo henfa boni ya akoso wo baabi du nipa de otu amase da mewo etomire bi sister be ma na wanya na wa na so heda sim pam kofi wo ga kira se so ase medase awrade nhira watete be ma yo sadi osika sama ho kon fa so tachi oba sadi ne nkomote kon fa so tuni botom eye me kra dedodo we die obekọ akoda ase wase no obo ase wo baye because the whole dedodo ombese ye be ase wo we nyina de no me betena wa abobo ano ase wo sa ba ye ba beda wase wie na hunu se be ma no na oba wo ono oba no wuwie ukohwe akura ne nya yalefo nyame aye wadom akohwe akura ibosi mufie onkofu anim sekaba ene tete tivio akura we de ne hu twa so wasensa ne danase ne obitimi ba abusuam na oba be wo yade ye ba ebebetete abusua no ti nyame ye wadom na abrante bitimi bowura wufie ewo akura obosi a odan wani aso ne nsa ka kyeza ase ye daase ifie ho ye nka ntete no na abusua kokko hwe abusua mu ni se yale ye ni fianse ye de ye ba ma ho it is watuma be fa mba na bawe na mawo a medase eyinhira ase wunimi ye semde me kra na mama ne ba ukofie bi mu kopa wale ye na ye jo feso a ta wonse no mu ase mema bebre na adi ababa na chi so madima accept no nko a woda wona ase efe eboa eniema kosoro dia kanvo bible no nzo makwa eye ni twam na omu nyina dimirika okọ wedding twam na aba ba kire ni so de a kire wo se me da wase se me to nsafre wo baaye nko ade oye odi ewie wakwajeji adamu mfu obi ahụ akosua adwuma wo baabi o master kura mbo brane ohun so usua pon ho na brabo atima befa ama wo so okọ watua utiri nza nyina wio ba later hu se sika ba won se ma master da form no so pe bibi kakra bi chef de nko ka ze masa enya wo ne edi wachi na osunsun na ta ya chitu na adwuma na boa me wo so jiwe fa boze se bi na me dase efe we di obeka just ade mangosun adwuma me wadwuma ga se na otetea me e pon mo so me da na se de ebiem ni pannim aseda ni pannim ni ya na wo wi ase ni nipa sunsun ye de boa no oni obi na ye adwuma utua ne kaboso medie ba otim so obewura wa adwuma nim no adwuma na pagya wo so sa afra no kokoam danase metua wo kade na enso mi hunu wo no wadwuma pa ma ne ma ekọ nim tigiwei oni adwuma wura bi ye adwuma boso mesua no nsa kan wakatua usia no adanase because obi aye adwuma boso mi nsia ohunu ni peda ono so ontimi nyai diniama ketekiti bi wa asetere mu a se eba wa brabom na firi obi nkyɛn a kameda ase fa kyerɛ no kamedase kire no obini wonu ya na nka chance abaso omutu kwa se amede me wadwuma ye momfa me nua yinko watima koduru owie sa kasete ya ne bra panyine ka ne opekire no abra na ye ne chance no otan ne de mawo come back and say thank you my brother na ne kranche ibra nchechire se me nua yi waye yie owonka ye ya wo nkofo bi mienu ba ku free se me de me wadwuma ye papa wu ye japade nya no se me yemfa makuma no me de me ye adwuma kuma bi se yemfa mapanyine me de me adwuma ne ye wantimi ananase ese minua anke wose ye che na ade ama mitimi daase da bi eni wo owie sa akasa se de opede kire panyin no me no kasa panyin ne kura adwuma abese ye japade nya ono so na fa ye ango nua bibi mfa nyini nua ne mfra manem o ka ne opede kire no
otiana niema nkoye ma obi fira burochi onimu baabia na wabetam woko obi no betwen plan no de sika ye nkrata nya no de abefa woko ukoya medase mpo bono bonia ya na ade tua ne ka wa burochi ro ofozo nkoma opagya abande aburochefu ahwe life na ne bi befra obesu ahunu no one day pe ohia na yie bi ase o ene woye ne bobo ene wafa no osani ni sika sani asa bitafra to ya ban adwuma ma no bosumi bia 2000 3000 eba ne nyina achi ne nia be ma na sa de atua ne ka ne oba ne de atua ne ka no das wo ka me das de a kire wo be wura mabra bom nia ma asesa nye ona na nsa obo maka mo bi di perfume na kese eba mpaboa kese eba in the name of medonindi ye we nyina me das bo ne wi achi asa de bonia ye ya sa akora fa na chi ya kwa sua me das ka when sua said ye come das kire obi a obi nka me das mfa nkire wo aka jo sa abrabo nya opesa afoforo nyama ye sa afa mo so wanya unti bida odi pa duru obi beda wo nche na de ne duru beda ye nche wade e ya abrabo nti so hunu se hunu ne wo se ye nipa onipa ntimi hunu ne ye se ye wo nti wo hye obi a ya come das kire no no so daache wakabia che Oforisuo. Okay, abrotia Ofoso be mama me nas na menchia yetiefo ne yahwefo nyina na enenso asafo Peter baabi wo bia ye chia no se de ode aban so no eye papa ye Ofoso be ma ewiase ohwe no se obi eye ade ma wo a ese fata se wo kire ani so ede masa wo ni kro no na wo kire ani so de ama nipa kro no wo wia na wo de aseda rampimo sie dun so taye kire na enipa ne hu sampa se keto bia no no krampo no wona ni so sa wode ma wona eye wani so adekese so wani nti no etimi ejinjam nipa na ma wotimi ya kese ana se de bro so no etimi ede ma Ofoso be ma na omuna samoa ka asem bi na ye me de pa ma enye de bia no obofo ko nwura mu a wonya nam de bafie enye de bia wade aye ne yakunu no mu ate Ofoso be ma me ni me kunu atra mo 18 years enye chese de bia no do be kompemu a ebia obete da na se ho be sane throughout ba da bi wo hotimu se na wo somi amene akukọ mi dompem akukọ mi nam nyina da ama chese me widie mu akasa ye me de te se de de esichire ne wo aye dai aka fra ye de agu mi nipadue mo no enti me wi ade na ohene ire wo se me ka kire nana wo se me da no asese nana na de wo ma me honamu asane me Ofoso be ma ena ye kan wo ho enye na ne se wo so obi mu na wo ne na da saa wo obedu ho ne be ma beda so many times so nya ade ho be sane no but se wo nya be ma na se da no ne makoye de ma wo a eno ane se wo so ne nsana na mo piafo ne de wa ya ade ama na broso nti akyede bi kura po na betimi ato atade bi na wo de akye no ubetimi ato boxer bi anase bi a andi we bi na wo de akye no singlet anase bi bia wo ho a de wo nsa besusu bia no na wo de akye no perfume e de be na wo nsa ebetimi asoso na wo de akye no e basa e ba ne bo ne ho modern next time e de ma wo eti no se bia adwenjwi bi na wo dwen anase problem bi no wo mu ena bia wone wo ba behia na ya na sa adwen na bu nkama fa na adwen mu nti no e ma sex na wone wo ye no wonyere ne ho nya afa sa de no ba beyi e de afiri ho enti wo mu se wo problems de e wo mu so ye be me wo sa wadwene na busua e wo sa wadwene afoforo ho ene ne nwuma ho de na so no e bra wone wo ba behia na no wo to ne nyina gu ache no wayi na adwen mu fine because sex no sa wo ye na sa wadwen mu na ho a enya de abetimi aye ne ya ma oba ne ho asane no eti ye ka kire ma ne se yensua sa ne ma ne ye ada be ma ne bepem wa ma na kɔ ho no be ma ne de wa ya de minya sa na we se bi a chew ne de wa ma me wa sa ne me na se ya me ka bi nti ma me nko fo so be ma me na ase na se o se ya no ntani ase o na samoa de ya o se me na se man na ya da ase na se na ma me ho sane me kama ai me kana me de ahye na ni monyam eti na tu ba bia wo bia no je wa de wate no fo so be ma ne ye kan so vice versa se be ma so no ma wo ho a ye dwiri ne ma pi na ebi wo kra pa na fie nye be ma na ebo no homodin so be pa bia babat dodo na ya ne how de kese pa ko gina ma ne so eti ma ne bi wo ho ada bia me ka bi wo ho wo ne ye da pa so ne ya som ya no ebi wo ho a ne ya adwini ni ho eti de bia ne be ma da to bia na wunya ne te se de wo hwehwe de afiri wo yire ne ho no eti ada ono ankasa no obefiri ni mu nyina ne wada obedu okrampa se ono akasa ebu ni papa de ehwerofo so be ma da bia wo be ma ne na aye adwuma no
eti se da ko ba no wutimu se ai na de da me yira to pense de asi ko die access se ya ba mu ana se changes bi aba mu a wo wie na so no obu ema obu hia na ne ma koye ma wa wonso wie anu wadana se na so wa chena chede ni bi midi si wa fra wa fo de nem ne ya ba setinamofo so be ma in general obi ya de ma wa e ya kire ni so ne fa na ase e ka ho ma no ebia enye nipa kro no wan sidi ya wode ma wo ebia nkanya saa da no wani tutu ka wonsem obi kro so enipa ne manchwa bi na se da moto bi ode ma wo da mu ana se na anu mpo ye kasa enye obi aduane ase a enkokoto agu ebia wode ma wo di ya enka ebia nka akoda akom eto da bia de ketua bia nipa be ya ma ye wa abrabom no se ye adwuma mu o se ye nsafo mu o ade bia obi be ya ba wo bia no kire ni so fa ma nipa kro no e ba sa ma ni nya hoden foforo eye bi to aso fo so be me de ma no si na ma chia eye Reverend Frank Osei Victory Charismatic Chapel International ye wo eye Patase Estate papa no wa e ba sa ye nkire ade pa sa ye chicha ade a wotimi gina solid de wani na sawe bia na oba so alokra benye sika no ato ni bottom e no obi achamade enti wo so je 500 wo so ji sei e ma nipa kro no hu e hye ni nkuran se wono so da bia wanye dai won to asomla asole e to da bi nso ade wo ye sa no so ne nhira dodo na so ye dai e ba mu ntini ye ka e de ahye wo be nkuran se e ya aseda wo na hu hia nka so we de amene na temi kuna buma comment no be me na eni kwan se me da wase ukuna tua nkora school fees ama no dana se na nya be me bia e na be me na ni ada ho de akoma ne mpana na so de bekwa akwa apetition ama ono akasa wafa ne feeling ti ya de ma wo a e ya dase na ne ma so ntimi nkoyofo so be ma me dase okay enu ti yan kan chiro bi se de usu kire na woni su baaye no e ma wadwendwene so teye no a opepa wani wamu ni su no odofo emfa ho se ache yan kwa chi ne yankoda na so wate sa yo bamu a e bebo kwai atoa ma fufuro bi a afei no mo so epemwa e de afiri atefo bi ho 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello Ofozu benai yey media neton kreme prefeso nana one awade ewura bakope awade ewura ofozu nya wanya diagom awade ewura di nyame pa de chef ya da ya ne ya wale no ekoso na asema wo ke mame na masew ase oye nipa se kese o so nipa so nim kwa ye fa so nipa kasa ofozu be ma so o ma ne wan fi di kura obeda wasia to aso na wotwe enti e da ka wose manifest city enti nipa woni nipa tibia hunu kwan a obefa so obeda nipa ase na afeda twitwe niema bebreba medase okay hello baby afrefre udin je thank you pour que c'est kwanta yenti o kwaku ozo nyango ponsha mo ofutusu mo de biamo de mai paja ne so kakre wadaro nezo de lebra ya mame ne nyagro ozo oba kuma se o kaise ni biamo wa kurase o diaba etini o ka se ona ahwe ne ma hwe adwuma pɔn ba o mi ni so me wotan kwam du mu na abeto because the ya mame e dwen ho a e bro mu ti ase enti kai baby ni probi ya bi ma wa no wa kai na de na se da man de das no okay hello Fosu Bema ye baby afrefre kai ka sundin kamo nya nyimre e ka sunsun nyimre so heda ma sinimo ni semo amon sempa bibia mo de banene so de mo ti apeto Fosu asida ho asem na mo kan aseda ni gina so na ya na ya se obeye papa ma obi be flu akoma mu nyina ye papa ma obi ni parent ni ana wase pati ana ya wo na kai ma simbi ipa bia me ne tinaye tina che kakra no anya hwi o Fosu me foso ya ma ni yi ema eso aba na ye ti nyame ya aduma onya be tinaye no ye me ye nyina no ye hwe bia ba hu faso bia maso wie tie no kra de ntema ni die tie no na so nyame ncha de ono free map no menya obi a chese beta ne se
ono de obeyama ni bia ne so impo de mintimi nyam kokura no ono timi ye enti na ka me say free sabe ko ya ono so say me no na me dara so de ono so eye o mabrabo na me nsira mo kwa na brebia de mo de ye na me nka mo. Okay, hello. Sorry, Sobema. Majwa. Good evening. Majo so bapa. Achana hospital. Kama pa. Mamentia mamentia blessing. Ba na de stress ke kuri. Yeji oko. Oh, hello. Okay. Yey. Okay. Asida fusia. Okay. Yankoko yenim. Obamo bacha na baby amonde de ha. Bacha me so mbanko montia. Na baby ohenre de pa no. Mani jifu years. Oti se unko ya jumani ya. Aya na simajwa. Oba atupabo o sabi anapamo. Anapamo. Odo baby se producer. So de me je gba debita. Ade ne pa. Ejade tia. Anya hekra Nigeria be kan jam. Dalu ko na bon powder. Na me da say. This of party that me say say na ko no. Ele mo mo na ya timate. Da si Nigeria makra o. No, okay, hello. Hello. Kwajo space ni. Meta Asem Mpe Nipa minia. Kwajo yanku yenim. Na yere mi tiawai. Ai ko mo ne. Lumba. Na kemi dia mawai. Do ba won chemi mame. Eke mafro. Wa ma sama baba o. Gana ya di. Eke mafro na utre. No. Na wo kana ko. Ina de bia ka se me haji no. Uda kana kwe. Daba mafro am no di ko mo de se o mo dia. Daba. Oje fo na so ko do me ya de mafro. One no. Kwajo ti ma se dani ana. Oh, that. Now, me come at them. But Gana, ya dear. Yee, go just face. Okay. Let me go. Let me go. Gana, ya dear, what you pa, said, Gana, ya dear, what you know, what you know. I did the pet. Me da say the pass. Nya Ghana ha papa ya me say wa me kwaba. Okay, hello. Hello, for sure, Mama. Majo so bru mame, baby afrefre udin. Lumba. So I'm sure really of a lumba. Okay. Let's hear or Henry. Wow. After that, I am confused. So, hey, Mr. Nipa, Osei Bema. And then the papa and Moka sit down once a me. Osei, look at my imagination says, say, heaven, and the young. Osei, the panyo. Hey, Elipa. Osei, over here in the party. I would say, what boy, Pana pa. At least in Cow, Obi Cra Day, or maybe animal would be crying of voices that was all done. Obi Nipa was until this cat, the force of crab is different because of what we are. No, I yelled, come. They said last week, the book really too, we come and come, see the people crown, palm, see the book we are, pass, or man phobia. Oh, I said, go glass, I didn't mind you. Nipa dear. Nipa when Nipa bonnet. It's really penny and I'll be in the papa of the Dawas. When Uncle on the moon, but they did the other cafe. About 7 o'clock on the way, Sompa. No wonder. Only I'm in Juma. no, okay, hello. Yeah. You my Ajuma Dasi. Don't think what official text you have a given about. Would not run about to no so pay.
We just run about no so pe. Bidikofo anoche statue no esi ho. Esi ho pampe. Apaje ni tia hwewiem. Apaje ni tia hwewiem. Bodua ni kura no. Bodua ni kura den. Waso sikadwa no firi soro ekura no. Waso sikadwa no firi soro ekura no. Santemai tiase. No pie die ni kan konsuma santemai. Piao. Na me fa kwanya asenche ya ke edu ga so bi na stu. So am bola kesium. Na for so ni bibi. Just oka. Bibi aya na me ka me se. There will be a day ma wa for so danase. Because they na get one out the man when I saw when na danase no. And we have a kanma wa sama o kese. Adebu no ko ya anu de be chew. Wonu se wuya. But the way be say danase kan kuna ho no wo say that day na nso ni bu asu ni pass mesibo. It is na nyani bibia o be ro di amount. But one na sia we nim say na o de ma ni hian. E bi so asa da no kra na sa de ni hian. Ada o be na foforo no. E wo hie bi pa so mfa ma wo. Ti na sre we ni pa to amasida eni mu kan. But am bia no o be nya taje bebi. Na ko pon sha bebi. Okay, hello. 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 Ofoso be me. Yay. Me da se wanga sa onya kuma wo fa se akisu ni se shube kwai. Okay. Na manya frese de da se me ma me amadanze oni ni kun braya subre omontia ni di so mo wanchiam. Ofoso se bi pani foto se ofa oba kan di anya di a. E na adide ne ba. Na adenti na meka so ofoso enne ketaso atopambu na afomo. Se be mampo be ye. Na watimi di na safo fa oba ho. No ba bi oba na tenka wo. No ma oba na sili asepe. No oba ne da ho. Na dia che no pra na oto nyoma. E wo sa be ma oba nso yi be ma na ye. Saa so na oba nso obusia o. Se de na oba no ka madam o ka oba nso obusia o. O ma sai oba mu ma o e ma o sili a. Wo so da na sibi. Na de bonya ye no se oba ni ya ofise me ya me ka se me dance ya me kru be ka se medini. Saa so na be ma no ka se dance ya. Me re be ka se medini. Is ye na se ni e fa nya de akitini ni makra. Okay, hello. My papa Oforisuo Berema the Munyam for Tomurosie. Ke adu gas ovin papa. Oh. Berema na ni abate se kosia ohwe ne form say na Yesu asuafo ne mo baako. Ode o pese o ho abrante ya. Ode Sompa na de telephone to ana sa. E Facebook ana Sompa TV order so. De ga de ire ya dio. Ana haye kwa ho. Ake kan ye o kan. Suronim kura. Wiranya de ipacho de masida nyina me de ma ye ohene yere. Ana Oforisuo Berema. Ana afemian papa omuna samoa ana ofalumba de damase. Ebi se ewiase ne mo tamu waside. Sabi musi ya me ke do ke dru baby ana fekeke sabi enye sika na nso kwa mo faso a mo kai ke do no na de enhira kase ene afida edemam eso be ne dodo na me nhira mo ma wate. Okay. Ofoso aye kwa ho na me nka ho pi. Amen. Ke do gas ovin no. Oya de papa ke do. Okokoto. Adwuma wo ye no. Ode bi kokotoko fie. Wabra tumfo setu odi ne silver jubilee no se yemfanko ahemafo aduane omonua so mani so de keadu eye ma no enti keadu asantema wura so dase me kan sam cause no bia na adwuma wo ye obeyi bebre se ode kwakwa ye ayesa Hello ni chief Oso yeah. Fosu Pizarro ni mi do drinking kesu. Okay. Fosu oba golden tag baba shop wa. Police station down in Chepe Asem Mpe Nipa ya bia guma we bia 88 madi. Ne kwaso a. Na Fosu se
and now some of the buy so far asida panyin say amfo and the channel to us wo na so obi e bibi ma o na so woda na se a wo be say nipa no so kuta bia so chen de na no wo ye ma ono kwa no de ma wo a onhwe na chi ana wan hwen chen bia o de ma o eyi na kumum eye sa de de ma o ye mo no se ko ba se boni aye bam dia e bia sa de no kwa na unyam wo a wo anyam wo na ese oblabo ana ese obi bia wo ye be boa o kwan bi so di esrese ebiye bibi ma na oda na sia ebie bia kwan ma afoforo nso a wo hiam wo afoforo di esrese obi bia no biye bi ma da na se na di panti enne koto te se abe na ko ba sa ebe boy ina foso fizaro kinke su makrao. Okay, hello. Ogoze Yay. bera se embrante da me boy mdo do oboase. Okay. Mamincha ke do gas and oven. Ke do gas and oven. To ame bola kesi na se hoana. Baba we ye heavy. Ke na ko pon kan we sira so ogwa Ghana mai what you say. Oh Bennett bi akwa be ke do gas and oven. Go to efensiani ekwi. No. Papa kakati American say o she nipa obetwe nipa papa asida ke kare mo ka na asada na manso. Ese na menye bika no obabu ho a tete juma be ye ho grupa ye juma wo ye no tete yo no ne jai pa the bisa o ye ta da krabo e go ye na ko hu me be da ni na ko ma no aspa cha fie asida krabo ni pada seni e na sa be ba ja menye se juma ni bi bisa o enti asida de ye be ba ye juma ba ba na jo nkama ade cha na poto dana fi na ntimi ande so ma se da me boy obo ase oleboa. Okay, hello. Oforisuo be mai Yeah. yeah Oforisuo be ma we ezeze me do obo ase kampro Okay. be ma Oforisuo mo ko kon kan opa bojuma anya sem ketu apa na ene nyu asem a ode abetu didi no kre mu di papa se ni pa wo pa pa ye bi mo adana se ni pa bi wo wi ya ma ni bia so nani Oforisuo ya die bia ya se ni pa wo wi ase no bia bi bia ma opa na wo di o tientu wani na se wo ni pa ye hu su ni pa ban ba je futu ode ama je mi se de fa bia beti no de aboni koto yem e bia na abo ma me cheme ma me akusu abo to si ma boss to marketa e ti Oforisuo ya me nyejuma. Okay, hello. Oforisuo. Yeah. The coca says yes, the man and my home I declare. Who call ye? Hey, I asked them, Yet you. Kaka, make us say, Kaka make an economy kind and that care do I say. Care do I will be a far Asem Mpe Nipa, you may be to other water catcher and put on constraint show. Saying a dana going in our way no man. But yada, Oforisuo, from Pastor Asem Mpe Nipa tuning in Ayada Mate. Said Danny Dana, the man for to me and Brianna, and Kayas new room and a caddy. International Yadamastic. Now we are there, nobody can know to move through nothing. When you start the man after one, Namasia, in the next Oforisuo Baba. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free. No, but if me boss me kase fa kuna sama. Yet you, Evans. But aseda de no kurapa na na mo futu pa na mo ama ye no. Ebi se obi a de kitwa mu na da na sia etimi bia akonya kese de now. Nya kasa kwa me no kase kura so obi a de mama da na se. Ya wa ya ma we no abro de ne ntia se so. Ani sha mo pa. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free. But I'm really excited to Jacob. Casa free. Jacob. Okay, yet you. At some program, I am here, and the pa. I mean, me could not be 2 years. I got 3 years, then 4 years, 5 years. The same, I want papa.
see no I na so be kwa go choose next month nko obeku yes say omo koye yes bank account be a ordinary ticket I said the man le papa and I cost fire mama I will catch him say my one bear form or discuss one must my bear form I feel catch him say and walk a cloud we are with the boy I may make catch a system and to make pa the look I am in tea meaning say more pa the no do a hey wabamo business abema bu asida ko ta kan ta de to yam ye we ye asida wo so de ma ye wa ye min tipa papa ye pa de account we asenti min ti me papa ma obi me da mas Asem ye fa last call ye fa last call yi chance na say you hello baby afre udin me pa to be free ma se takra so ndi antene yetio yesu maame me pa to yes some kwa me ti atete di odi papa se bonya ne mu no me mpani ti da into bi e bi ma on so wa na se dia ne ke so wa nya de kra da wase okay na ya di besie nyame ya adom a wo chena ya midweek ukuada enti ya chena show sign of appreciation wo chena se da ne to aso ade bi obi ya ma wo eso wani bonidin danase e wo afidie so da chena na emunhira animu nipa ewo akiri no watumi asai ede aka ho anu to akira ya futu sam no eya aseda anu ti se ye bedi kan adase paade a enyu obi ade benya sika na wode abi adwumo obi wonya sika egu bank nko anu osom no anu ti yedi aseda kase rompempa ede bema onumunyafo Dr. Blessed Foster frise na dawroma ene yeso yete babie anu ti nyame ya adoma wo chena. We are going to show sign of appreciation. Papa bi obi ade aye wo no. Orofo se animu yi adanase. Empo animu mfaso abaso kra no a wo chena kai na danase e wo dwumadie we so. Na eno ekon nanim nyame ya adom ada chena. De obi aye ma so wani eye ofe. Eto wakoma so wo chena da. Danase kama ye kwa ni me otetetu ye dikaka che wiase nyaase ye bebo ye ntabam ye nam soro ye sai enam form ye kwa computer so dwedie emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekase powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14. Prekase powder. Eye aduane san ye dro. FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Ade. Tinema no ututu no. Oba mi tini kura. Oso wa. Ayo senior. Me ade adan keba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef. Dan keba product. We dan
extra we won ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi ni nso e misisi o and there was no problem there senior what see down proke okay so won down proke okay sisi ya ni na ebeja sa we dey nyame sha come on do ba friend dan ke ba tonic mo ni ma bi o mi npa na se na mtumi ni bi na mtumi dan so mi ni bi no me no o chale me taibo pa sa si a dan fight okay na so sure koko ya bi betena no so ma me je me ho enje Jam na amuja nko na afi ese fifi meto ntimi kura amfa meto ntenase na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madame ho sine fifi ti astart tell ball ya go Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu Freyen, it was 0244-017-556 and now 0266-593330. FDA adjebe di nkratwe atu. Okay, ya kwa anim ya wonepa ede ma yetiefo ene ahwefo wo dwumadie wi so. Medical che wiase amansan nyina ne se asise mapomenteme ho ase. Ano na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa pe ne pomasi bire ne de ama titia na ya papa ba ko watena se yensa adagye pi efrise ene no ye obi ka kira santeman ye obi e kira santeman panipa memo akwa aba eja ofosu bibi aboko de yesu adawloma bibi aboko ye fra wo sei pa je fra kwasi agyeman kwasi edi kase no abomso ye o Asante din kase pa eno kure pa oyikukodrufo yesu kukudu pa ofiri hin na baye pa jo mi fra Asante achim dwansa Asante achim dwansa pa che Asante achim de obo hodin anyom to fo so fira ma chide de firi ho eno obo so firi ho amuna samu Asante achim ni ban no kadaje unim nyom to Okunkom de na hawa ene odi abeda Asem Mpe Nipa se yemwa o yo me pa chewo ba me na ni bleso mani able pa was ase Ghana no ayewo no omo ya ma akoye se obi ye obi bia ye ni bi emfa no famla kwan so masem nyina ne se me papa mama saasi bi na me kan saasi no mpani nsem kakra se kwa beba mu a yetio ti na bae ene se me na bi ne ya fre na jaako na damfo eye me papa maame no no se ya fre no obren wa ti na jaako no ewo asasi 10 acres se kwa wo ne buye ti bla dwansa ye wo kuro bi e blanche awa mani we fre wo kuro fa o mu yi kuro fa kwan no that time na ye me fan se afuom kwan to o mu yi kuro fa kwan na eti wanika ekoto manfa eno de che me nana no ye fre no obnewa to de che no ye so adwuma duru ba bi no de che me papa me papa so ye so adwuma no eso na me bla pani o 63 years asase no so no wo no obra ye friend say ye friend opoku kwa mpoku eso ne ye wo no eti me so na biswa na papa de mi si na ne kon akonkon e kan bisa konkon e de me ko afuum ho kopimo se eduru ble bia oye emle ono so je mu maame ma yesu adwuma obia me kan hwe me papa na film obia me kan hwe kopimo se 2021 ma do banchi menkin eni ade e wo so one day me adwuma wagogo ma ba beduru makotina madavu binche na 12 10 o'clock no bi ka kire me se wasase no na ade ama contractor so ntu anwa na zemme ane ko hwe de yayo wasase no ampa me fa moto very lucky me do na krofa junction na police for ti me police ni ba ko e no ma me ko hwe na mani so atame cause asase na ayira me hu ze no a ebi hosoro ebi wo fom ye tu anwa There's a 200 trips. Now, Kobo police na man, you only me behave. It machi now the all we are nipa ni we no mo ko 2 o'clock and I do 2 o'clock and no mo ko e do ka police mi say ahomachi me ne no besa ba na no so de won tun de o mo san ma bi na so mo besa ba
to 2 o'clock na me sole ye ampa me do na machine gusu gidi na me ko bo police na mane obusa kontanta se hwan a osi maami bi afre ni dola ene de maami me papa me ni dabi dabi onya me hwe nyo papa nua ba no dabi ono obusuani no enya me hwe ne no enya me hwe ni amini no yese ye nyina ti the same town ene ma me di no no ono so firi kromo a o firi ho a juma odi a no me krom dwansafo gina enim woman se ne wotie o difficult me ntenyo ma biase ada na asase na nyane dia na ode ne nsa akoka me ntiase o ya tai o wia dina na 2 o'clock na omko tu anwea no omu wia tu na dia awreho na eya ene se me niema me dua o sa aton ma contractor no 5 million adia no bai na wo so menken bayere banchi aje hu sika na di me na me ka kire wo but Christo nti me so me boduam e de asem no ko da police fo didi mo ana asem no ko pie court eti ya te asem so se me papa be sa asase no ono ne maame ho bla ko wo asase kura me ni ho mpani nsem enya mo dia efiri baabi na be wie baabi na wote do me eti wo ba na papa do sa asase ni so eti yensom ye court ni ade ana ade ana ni kan so ni se ekoduru court no dazi ni okofa no no your friend nkrama papa a friend say nkrama papa wo kwa nkrama sanuja adenti ase chensa odi titru bi koy edi court no kire nsem na ni zu kire no onim ho hwe eno so ntimi to onya obia ana okofa ase ni pa no ti statement kura no a o kire statement no o kire se asase no woman no kire se 1 acre a half acre ena danzini nzu ko kire se 1 acre omo atoto ewi ase a me sama no san fa akire sama me ka kire court no se omo me ka na me asase ne ye wono ane dia ti do times of judgment e ba no na ni statement wo kire no person kire se o ma me ti ase but ye nya o ma me fingerprint o krata judge the bon ko adu even ono ko police station kura no ono kire se asase no papers wo ho e do times ye ko shia court no me minya asa ono na asase pipa wo anya ese nya me de ka ho ti judge ka kire wo yini pen se ma me wo hu pen e media ti se si a wo se ya wo de na de ba ji e receipt ha blank yet me de papers ye dia dance bia wo asase kro de wo pipa ba wo so anfa o ntimi anfa ama eti wi ase a we fa se judgment ni baaye no na wo se patasika otua ma me ye de ni course ma no wo so ntua de odi mi papa de o friend ka kire ne se obetua sika na ma no obetua ma lawyer di aye maame no o si your friend say your friend dola okay dola ni bibia nka ho dola fosu okay ni ku nso di teacher poku me kama dwansa obi etia o mo huni pa me kana asem no eti akoba asa na chese awo se otua sika na ma so onye de ontua it offer the say of exclusion eto ho and the notice of appeal also buy it na was me fa lawyer and me fa lawyer it me fa lawyer no ko fa lawyer bi bebli yani so ewi ase ayekom no na se kanana na oye me lawyer ni ho akire shi aye no lawyer na ama judge busa ne se lawyer won ya o se oyale anu December no de ma wa o ntumi anka ena otu asam ne share da san share biem no obusa no o se o fle lawyer no onfa ti lawyer asam ka kire ne se onu mu won ko tu obi anwe a enjoy no onu mu na this day of execution ababeto ho blako a o proceedings kura nko gibi enko high court proceedings nyina egu ho ti judge ne sole e ko hwe judgment ni eyi go na that time new judge na aba to ba no ka kire ma me say judge na say lawyer na say mo kan no te say wo ko wie obi anwe a enjoy no o na say ntwentwe asem ne so ko pe so obeye opi awie na ye di asem no krata ba ko kra me fa nko high court no bo asem ne den etugu ye to ofan no kra side di mo a
on person ye de obetua na awasa me kohwehwe ne japade court no yesa me kopene court no ma ho kwase kopene japade okay yenhwe na yenkopene japade no orofo yenko na yefia kontusem nyina enkoda express group every say express group no ongunu hanmu ase eche yafo bi a omo aba enim guase enom so me travel tour enom ogi amanfu sikadi express group de odi ni huni na express group akere Ghana fo nyina se esa odi ni huni ntino dodo no a na Canada US UK Australia ni Germany wado makwa kodru wona wo kosua de kusua wona so okoye adwuma so ekoye enam ni nyuma panic krata papa ekura no na wo ka no kore edekire ne clients ni ntino express group duru wa nipa abu wom so se cha orofo ye ko express group wo na ye de akonto so mina akwa kokoda no de a Kumasi akrata ma isle contact wa de sunwane tamale bibieni ubehu express group ewo ho ye mfra wo mo ahoma wi so 0249 000448 0249 000448 express group na se men kan chosa sciatica expert 21st clinic orofo abasobodie p na 21st clinic wo ba ye wagye ewo bibi memha na utwabo so mpoko bruni kromu a enya asem keto akora abibidro so na 21st clinic wo de say yade ase na se de osi tu yade ase no ya na akono efe na otu ase a ensai emmabiem evise nu papa na odi tu yade no ase eso sisi efa osire mu na akokuma kosu na ase sa asiatika no entrim yade eyaye papa na 21st clinic se men kancho na anwumire na fa tu trim fa bo kotodwem se yade bibre biada otumi esa ema yaresa eye ne madia enu to dofo yenko 21st clinic na yenko tu yade ase laboratory ne scanning fidia hudo p 21st clinic o fidie yie pa Ghana for agina tum enu ntino asheta Ghana member 15 branches enu owo Kumasi ehwan overseas Alpha Radio Chemu a obo ase Accra Sunyane Nkranza Tachima no 21st clinic ewo ho 0540311311 0540311311 orofo kroko ye yade bone ne sayo ntino koko ne duru babi esisi no ya na nya nika duru babi atumu se otoa no ho pe koko na kwakwakosi uja nan ya emojam na epramu yin eduru babi e ma no kra no ma yum kra no duru babi na koko no etimi ko ha adwene ho bede the pen drive yakọ orofo enye fe enye nika enu tina make cho se 3 eco capsules koko master orofo ye fan clear ho na ho enye kama pa eduru babi adwade a honam eyo hene oposa wani ayusi ye koko enedu nyasa na du papa 3 herbal center wodi abadwa so 3 eco capsules koko master orofo enu ne di tu koko na se koko aduro bi wo ho aso ono mu a wanhwe ye untumi entu kwai ni nyina so untumi kura nko adwuma ebe ma ye mahwie sa 3 eco capsules entesa orofo ene wonno mu a de otumi ye bia no utumi eyo ye ko ne kopa bi to okolina ka ba dani heba misi heba apidank ne fantu koko no ase 0546 0546 107 107 0546 107 107 3 eco capsules koko master and I make come for nam dia mausa mizo drink no ebusu se cha sa na 5G meza no enso ebu dwa so orofo Catios Marketing Agency wo mo na di mizu ene 5G meza ba dwa so yempa bi ngu fridge no ya hoho ne yempa bi nsefo wo mo na ye yiyo ya ponto ne abedi ntwo no orofo mizu ne 5G meza no ebeboa pa na ye nwa no mo mazi kura kire se awia na ehye wo mo no ye ma mu dwa so galamse fo no nyina mo se 5G meza na boa mo ho den no ekosoro pa orofo yenkope bi ntowate na ebeboa yen ya hoho no nyina da yemfa bi nsefo wo mo manager Daniel 21st clinic ahwa overseas orofo abusu se cha ne dudum yeto ne akoton atenfa so kura no yebenya bi ewo ho because supermarket abawa ewo anomanyi post office Mama Esther Watcom Royal Ventures Baptist University sa era na search enterprise ewo asafo awinchi oni via pick-up park no ene di hwe ne mu kwa chi company limited ewo Eastern region apoemantam yenko pemizu ene 5G mezan na oba so ame ha pa so dia fa kwa benya bi ato KF Kinju enterprise wone ndom hotel no ene di hwe ne mu opamangwa brosa na se yenko wen mizu 5G meza ibenya biato ye brem prophetess abiga santoa na yakopon obie nani na ani awabie no wode hwe de bonsam eye nyamema anu nti wose ompre nyame ama ne tumi le sayo nti no wose wode ama ne kwa ono so de bema kwa anu nti counseling no oba sikasem bi anim wose men kan kiro sa orofo wose ya kontusem ye usikasem wawade sem na yade bi na da no so krankro na nkwa
nyame wo tumi se won ebo nipa won betumi ne spare parts no e de ahyehyem na spare parts no e nanum asem no e prophetess Abigail Santoa wo no ene nyame wo sagu na som a obetumi ama saa spare parts no yade bia edokoro no obetumi atu asem orofo yenko Asokoban Ampayo news site ho ena prophetess Abigail Santoa wo di ne djuma nyame akira adom akyede pa 0243 263 899 0243 263 899 orofo yenko na prophetess Abigail adie bia otamfo bonsam dia to yeso adani konua no wompaja emfamfiri yeso na yeso yenya adefo Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro the sickle cells doctor orofo yade be na Abe Herbal Clinic kontimi tu ase en haba ni mami ni haba yewu wakwa ebrentum na kofa senduru we nyina aba stomach was a wotenete sa na hoin heart no yade akese nko na wosawu orofo sickle cells ni yade bon yewu Dr. Professor Abe tu yade we ase Abe Herbal Clinic na mekanfo nam de ama osa no wota so apatapa news site ho na ukwa ya de bibre bia da ode bibiduru betu ase na ode ama na oje nso ayodia ama me ne wan say ya de nipa benya so ya de yewu enu ti na Abe Herbal Clinics men kanche na nwumde se emwa so nye den brana so ye na fei onfa nu papa emfa enkan tana so apatapa news site ho ene wo 0243345392 0243345392 and 0506460208 0506460208 Abe Herbal Clinic and Amekanfo na media masa odofo yenko ho na nyoma enkonkai emfa emayen na bibia enkonkai emfa mayen togbe ahabai keke Togbe ahabai keke azigbilgbo sonkalu kagoka togbe ahabai keke se menkancho se sika ko na ewofie obia ntumi ntu omtususu ano mo peso omwia onde won tesa orofo togbe se menkancho se sika ko wofie na mpokura no da yesum ni akire na wanka se unhu a we wo so wabodua ba bi ho wodi si wa no nante ba bi obeduru no ho na sika no wosemuntu a yetu ya ni yi sika ye de ko no orofo ade bi akoda ni sunsumu ase meda so bia no togbe abai kekese obaboa na wayi sa ade no ade afiri so efiri se ye white ya ye black enso ho ade bi adam babaifo ade ato so no obeyi afiri so ama wo so wahoto enso aye odia adwo so afigase akwantepon no so no Bomfa Hospital Junction ho na abeka so obesie mese hen Bomfa Hospital Junction si ho na efres ama ya mede ebema wi togwe bema koda no abefa wako na tie bia ye dani sunsumnuma bia no togwe pai efreso amoje enso aye odia 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 azigblibo sonkalu kagoka wose wonsa left no utwa no ade asane WhatsApp bo ma mi din bo papa din no how bia hawo no wayin audio ketua bi na wotia na afei watumi ama oje aye odia sunsuma asem bia no yemfa enkoda togbe ahabai keke na enwoma enkonkai emfa emau ye obi kacha santima ye obi tra santima enyasem ketua fidie so eyasem o ade enyo dia kofa ye dei ade a wanim se enyo dia yebusa ho abakosema untumi nka wo kofa aye dei na ka ye odia kura ka betu na nadwo fa kontem anyu pani yenti o enti yeden ba chawo ana court yese me nkopene japade timi famu a me kunya ne dan 5 bedroom self contained ayi onu ane dia eti ye motion serve no se court turn down the court no me fancy Monday na court share date no me fancy or the week me call Friday me fancy serve on Friday na court share date no Thursday to Friday no e serve yes e contemo a ka Friday no anka ni kunu e ba court ho Monday no patututu na kunu court ho ese edan no e wono be man nesi e ho krata asem ni nyina ye ne dia enu oba ne dia e dia da so nyina be man se ne dia okay court no so ye krata na e kasa
eti omo flame e catch register flame catch him say maame ni ku abam na ansa na no court ka so man patasika sen a wantua ka yesi e nkoto ne dan afa say patasika no ko si 200 me fancy si ni nyina ko si 300 million e plan no ka say okay sika was otua ma me o say maame ni tua ma o 300 million 30,000 me pa 30,000 ma boka more than that nso ka ma bono lands commission me ko ojinia me yese ni nyina ya meka ma boka pa okay eti okuni ba mu no register friend fact me kura me bufu register secretary dia dance yese ba ma okunu de bai o se de bi wan fa secretary bi ama fine ti lawyer ba mu no ana me lawyer ko serve ba ma no go so do ho abeji asem no se wo se dan ya o dia secretary dia dance ya o dan ho bia fabla court na court enhu bi edi omo date ya wan fa ma atwam edi court hwe ani mu ai lawyer hwe ani mu a maame no a makopim se date ni so ye ene esan ya no da motion ese date na so ntu ma papa no ne maame ni nyina mla court na de court wo no woni no nye den enka o ama ye fan judge fan 10 million aye papa no maame no eda no da TV no so no anwa eda no we na court to say monton no yentie o so o ama ena ko ba sene o se ye motion na ye ko finance commission no mo be value ko so judge gitum se o ama dia na dan yo ba ne dia fankra tabla o ama bla na court so ne nka ne o no be kanso a eno so a wa anye den o ama ana judge guarantee ye ese o makwan ye nton dan no tena wase me call lands commission na me lawyer I register ye krata ma me de call lands commission original headquarters me ko fa wom ene omudi omoboshe so de no am call ye no a no mo ye krata ma me share court ne say omo fa krata nkotitale dan ho no mo serve ma me ni bi na de achi ya omo ba be value wo so mo wule dan bia zum ampa court de krata kotitale dan ho say validate no ade achinya lands commission for ne ba no na omo awai omo atete mwana tete ye maame no ni kun ena tete ye omo tete ye no ko ka kire court asem be no kan be register man register so omo nya papa nyomo asem omo atete no me na me ka kire wo omo court de tumi krata beta da no omo nya papa nti jawo omo asem ti register na nka hwe ye biga ade ya me yakura say last commission for no ba ye no omo be value ye no na ba ko ye friend no Fred o ka kire ne say o me ne say e dan no ye to no ne krata no awawaye no ene ne wuni mu ba bia krata nda no ko fa na fa betale ho ko to de ade tale ho na so waye a e case kura chen o dan no ye ton testament ase say wo registrar ye de tumi krata ta dan ho a che ze kura tia mra pepa no kura wo ifiri tia mra ene obi wukura na poster kura wo ya e wo mra nim na tumi krata free court watada no hono o manya kokodura wada na registrar say jo ahome no mabodam so manya papa wow eti me bo me lawyer mane ono so ani hu bi kopim say last commission for no cover lo papa ne say o makwan e ma ye nya oni maame ni nyina o mo makwan mo value e dan no na me no so mbe makwan kura me obekumi wane so bekum papa no papa briye he papa ai maame ni kun no onam kwa ba so ne kun wo edi waso osoma ni ma se omo ko fa snap ani ko suamla but me Kristo ndi me modua ndi me so ye momi dua untimi nkume because ka o kumi na ye ya kanya se meti he ye nkume was of me awurade a magina die edi oya sa no na e was am discuss bi ma wo lands commission for no eti me be fie se me be fa e no mo friends omo awie eti me ni omo hia no mo ka kire se maame no eku no de snap na maame no ene ni kun nyina ko fa snap ni ko sua na band o mbebo dua ana o so ka kire omo se dua no omo bebo no so obodua no a na se me nyi bibi emfiri omo ha benya me na mo me gi bibi afiri no a no na benya no
do omo anim no de omo amo na omo ba omo se kire no mbebo a eno de wontumi nya den enkyire we na aircraft na bobo ho omo ya no ma wine no na de no mde afa so no blue blue o paint no di paint blue afa so chese de court de abeta renkwase asem ma no court de no kura nko we ye lands commission ai oshinia we ya asem o yenti o aye court de no na court me fan say judge no ai lands commission for the one figure ne bae no na lawyer no ayi no oshinia edo yi oshinia no na wase me ko oshinia no ho na me ko ho eno no so eye nkrata bibia ena odi bi betitali fi ho ena town no so yedi bi ekobobo ho ade a chieye na de la efie ho ne de no na omo asan wan ye fa mi taso eno blue no eno ni blue no eto no wan ya no de paint afaso enie we do ye second one why first one no why ye no ene mo fa ba ko no to so mi enhwa de okay edo why no ana me ko bo wasini na mane me bo wasini amane se na maame no aye eno se ene obeba court na obebo register mane se obetwere dan ho na otwere na so print a obechi no na onim se me wo lawyer ndi ampa otu ka me manfo iska mane bai e ma yekọ register ho eno ode ni nyina to mo ni ampa otwere dan no ode de na twere ye ode marker red na twere ewo no ho otwa se picture no o chini ho me jikra ma lawyer ko print ma me lawyer no ampa no ye no na ode blue paint afaso na mo de to ya hwe tenten so ha hwe tenten so ha ode blue paint afaso ana me ko bo wo chini na mani enu nie yes eni ano di enti wo susu se maame ni kunu na sai e de faso na ye ya asem wo enti me ko bo wo chini amani na o ye klata wi man okay se me wo lawyer na se me wo lawyer ana o ye klata wi e mani enti se mo mu nyina ne se omo atifi ono me di nipa ko fi o se onkohwe dan na se me hu obi a na omo ye niam bi anye de mfata krata bia so mo dan ho a oton no ochini ano e twere a na wawai court de bebo so a no wawai eti amadan no a oton na ye ne dendi court no enche no na omo atifi ono so mpe ekwa bi mfo mo onye den emfa so eti we pipa ni 2 me de ba ko koma lawyer na me de ba ko so koma court no ma bolo ya so bo ba ye krata ikura no me fan say 25th January eti wasem nyina ne se masem am court ama tumi ana se court so ye nkoton dan ne emfa usika mawo eno ne de krata akota dan no a efri court ana maame na wai wo hini asoso betwero dan ho ana maame na penti no penti ya semo ye kone ne Dr. Patrick Ntwetwe Nkomo Simadu so wo hene no ye ne Ntwetwe Nkomo ye ka court kase ye nton obi da edan ana court kase ye nton obi ajapade a sai na mra no kan na empokura no moabai eno aye dia boawo ye ne wo hene no ebetwetwe Nkomo Dr. Patrick ye ne no enkotwetwe no Nkomo sima edu so emra sisi a Patrick natural head o matrase medical kache wi asema nyina ne se sa papa we na bibiduro esu no France mem na okosu anwoma wode tete haban eno ntino enye haban tete ya keke debi nindia nkasa techire eno ntino so ko Patrick natural head na duro de be ma no otimi se tata hwepa doctor memo akwaba bibia boko de ho ye fe wani ma da so pa wo na no ntino ya na bibia ye good sika o nana kwa kudua okay doctor enwumre yo medase edika edase de manyankopon so wama na otwi akwa apra betu aso Patrick natural health aye wo Ashtown mbum agiti ahonwa MTN office kese na ho no wate so amekwana da bukum ekwan keto bi na pa kosoro ana kan free MTN office na ifie ba ku mienu de toso miensa wo de opewe bi a omoton agrochemicals na yakwa me ufi me so a ansa na omoto so sa antini su de kura okay bibia kire wadwena for number si na yin nko 0243
0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number seen na no fry ma direction kama ba bibi e kire wadworo fo opom den ho no ba ene ye ko ni general me ma wiase ni na tia se aduro oh yes mina aduro ho no so e wo Patrick natural health titi wonka semu yo wonka semu tutu oko hospital doctor say uka trigin anakushin no anagregre wo no awe o trase enye yi okoto enye yi o nante a gro asa uka se yebeyi misro yenhia onyankopon de yenkwa che ne a otena yenhia wo Patrick natural health memu odun be mu akọ yusu puma na ekuta wo no beto atwene kase na mu wi wo no emu dwo ona akọ no asibi kase no asa ebeyi no beto nenu na wanhwe ni ya menua de be aso ba ya na se ye de wade ba se me kan okra chiri nipa sayale wa ye kan wasemu wanhwe ni bubu ogufo because nipa me be office ya Ospan accord into no was say don't penny be efa bi pe tuma etu to from obako nipa no no bedi nkomo si ya se de yakasa yi na no den ba se wo sora transe se wo sora adanten ontimi ye bon pampers wo bibia ye bon bibia wo kete so it say we kan ho asem ehu ma obi afa ni agro when accident enfie num ni enfie duni afa na kasa na kanu awo nsu to ikura de se biwo untija wo num pen misraw enkase no edidi enyini enyanwani papa di a eno atimi kono se de bia me de ball ye example mo de some no oh yeah so the day you near as moja ni sa mercy no we na flashes but within a short time no say na pocket adu papa ntia ye mo na du papa because it is kaka na akoto no yenti metra ma ma yakokwasa se ni bedu na league na atwam season na correct twam wo sie mu du papa nom na dompenu a emu ya oyan dompenu a emu wie won kase no a esiso a na gogo no etoa emu dwo na gira park so bobo na yeti yeka aye simple enti misel so any accident emfie du afa na kase na kan ho ye de hospital doctor say wo chiri kase no every wo transi ya sebu na kan wo na ye wo ya ti papa na se ma me a onante kama ba 6 months time wo ba sebu nsisi wo ha na ne to ha wa chia center boot na bu ebi kompa sebu chi wo de load no egu puma no so ansa na watimi anante mesrawo odakopo de yankwa che ne a wo chena ye wo Ashtown emurum kageti ya ho no a bibi MTN for office kase no wo na what so me kwana da bunkum e kwan keto bi na pa ikosoro wo one way ho ana se odi bi popo bi a omoton do chemicals e hwa ne wo bibi a kire wadwena for number si na yin nkomo 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 Koko ewo so sebi owuja wona ya blood ba okwan hunim sa kwen hwe wo mu no enema ben nan ene ha wo mpa etime kanani wo ya ben ma sebi owu e kan ben ma ni ntimi nya adwuma yi ya oyo ban so a fifi sebi bi fifi na wo de no awo hu timi adi ma no na hwe de hu pa ni hwe obi ho a awia 12 o'clock obedware kwa achi o hiti nsu enso nyunu kan hu de sia o obeka sese bi okukodwie ne nam no ho
or the afin na be and husa apart from sisi bi emu da baba wo toilet mu obakwan wo minim obeman ho services wo na dade na ebia wo to wano ano so ebia wanim se ne dade ana ebia obeman ho ana se bia wo se bi wa name ne to tua ho kokuru minua pa ho asamuka bra Patrick natural health ye de no ye ma wade bia ma mfa nkota so because ewo moja ni bannom maduru aya wani mu yo hene odo sa yesi abon se te nati se bi uja wonan udi tishu no ko wa pe nati because sauce no ewu baby a eba ni fifi ban edo na hye enti se bi o ubeja wonan uhu hwi wom ohu aya wo hene no se bi o adane ya se bi o ntimi nya wonan na body no esa fa ne mafi no e de ba wudi ani omukoya na enka se bi enka akra de e wo mu wo ya dwuma akra bi a ne ampe ho no ontimi ne ensu ka no ho de a ensu nu e ka no ho de a ane asemaba entimi srawo for when you Patrick natural be no pani okay aya asumdwem ye ma obi am wono ba bia fifiri wo bia e moja mu de no unhu hwe wo so bi wo private unkwan omni mu biem etwetwe wani mu a ni nyina abehye ebi kwa wo so bi wo a entimi fifi basi o etetale what say yi no na ye basa wo so go nanim o chupons kra no a bo sa ye black red tane ha no kwasem besrawo na be kwa so bi ko fifiri njin na ye wo de sakofa kra o be ma kwa tibido ayasem o dem to enti bra Patrick natural health na ye mo ayasem bi oh na okay bema biantie ni ye obemam kikaw obemam tutu ensan ba bema no obemam be pepepe o jonso mu pa mi no nta na ba wo se do obemam ni sitie first no afon ashrenke ayeketoa mesrawo yenhia o ye bema na sese bi o dira ba bibia toto nu a enema mienu na tie Osei ye mama ne de ye no ye won sem bebredi ya no Jack makoti o ora mechiro no je na bibia no to nu bia no ko yusu hwe misrawo empanyufo se nya da batu bu atwa nso fra nya da na pafe bi si me kan kwa kire one day obi wadwen so okodwen so obi ube ma dwen so ne ma e do kropa na me ka kire obi wadwen so okodwen so obi ube ma dwen so ne ma chi e de katita kotu ube mem na ye de katita tu ube mem se kim next can you hold you forget it and there's some can continue because now no cases here ban minua any issue maybe ba home ma can happen ono na nanti free bi ba mu chibo fruit kama yi obo se kwan so yi anyan kwanta no bia na de no ba yo ono na nanti pam bai aba twa ka da mana wi wo ko wo shima ko fa na room na kakra me da run test no sem betra hai na papa ne mai ti wona me ka chen nesi madam hwe father oba no we ti me san fi ho abesina ba abehia no wo washroom na no be ba ya sibi excuse me see papa e be mana da so father e dey na wo yi wase me ba ntwenyon so hwe less than 5 minutes na skin with na asesa me say less than 5 minutes a ko share ho no do so ni sizi ye no less than 5 minutes na skin say na asesa na hwe unu obi o we adwuma konfo no che kwalebu na da hospital kase no anatafo haisia bisa hwe sa ko no ye de catheter tu be ma mu a on had the whole day wuni ebi o kompa ye nyane be ma mu fantu ye bone ni mfim ha anaya na ya se ha ni apase ayi no tupu no dia to you tranum ansa na do so na timi apie na nya de tum se kim na se bi mprabiasa sikani ho a betuma tonu papa anu mama ekro no sa ye conscious so a awu ene sase na abekwa forget it na ye ka na won ko hia oba wo ye ba papa o ye nyam sumni a menua enche obi frasa sisu minute ba kan sisu dwa
just say e be ma bebrebe o mu wo wiase na e fa fu side we America because say oh unu bi okoforo say the make na busan who you memadu gina ho a last year na munsia enewu 9 na bafi 6 na emmo omo di katata to mememu 6 na film 9 na bafi. Okay, Doctor Yebreno. Mati. Na bedu ba no si no. Wo ye bema hweniye. Se won ko nya oba papa ade na beba. Ofurisuo. Obeka kire wo se okon ma me kuma papa yi aba. O se hin. Ne ma me kuma papa kwa no wa. Ayi. Se ye kura ka ben wa. Ayebusu tenten. But obeko Wednesday. Oba Sunday and Monday. O tudwa. Obebuka no. Obebuka. Sanoba. Na de na baba. Bema wo de honhon sa ye ma na ehuru ede etua wa no. Na ehuru tua wa no. Biko hwe me ka kire o ahade ye mfa ni agro. Wo ye bema mpese me ka ko kire o. Wo be nyina che. Wo be ye de bedeba efiri ha. Me na me ka kire o. Wo de hadi agro bedu. Enti bema de wo ha ne de mani hian. What an hour hana any he? Obema no. Obema. I said, yeah. Oh, yo, how hano. I said, the percent boss in one. Oh, the mature, higher videos where I am. Oh, the mature. And I'm going to control. And now go, yeah, your consulting room. You knew the amount for Baomuka. So we are Bema. No more Bema who in here. A muka cow, the mutu two, and Sabahu, Nissa Yaketwa. Na duma yenkuya misro never be an to bra hospital near from mujan found so near run test na yehunu say syphilis chlamydia UTI genotype and be called post to one na yakese near modru ni nyina no bra Patrick natural health near them okay bibia wonti ase bia no for number si na yinu komo my sorry 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number senior no fra e mother she kama no ba ye wo Ashtown emrum kageti ho no a bi MTN for office no na what so am kone da bunkum e kwa bi na pa e kosoro wo no o ka from MTN for office na efie baako mienu ya to so miensa na minshira mu nyina pia okay yane Patrick natural health na ebobon komo no orofo da bia metakan wu ama me ne wan say yade o nipa benya so a yade na se opese utu yade ase dia bibiduru a yesu ya ho ade free France ya Patrick natural health Dr. Penny Ohono ene Dr. Patrick ono ene no adwetwe komo no yankoi na yenkutu ye yade ase na enwoma enkonkan asem kase wa santimamo se majapade wo ho obi de nsa akoka mi amasas mi antu se me papa de asase na mame obi akotusu anwea yakokan ye soso a enu akoya asem foforo okay yakwane ye ne wo hyeneye no enkotwetwe nkomo wo hyeneye no producer ye ne wo hyeneye no enkotwetwe nkomo enkantabisa ye ne wo hyeneye no enkotwetwe nkomo na yenhwe asem ewom efise court abu asem na wie se onkɔhwehwe na japade ampa ode se yoyo wakohu ne dan na odan na wakohu no se na mra no ekora eka se court to the paper kota da ho a woni hwan na otimi kɔ wai ya asem pa o orofo ye kɔ na ye ne wo hyeneye no akɔhwehwe nkomo anu ti sabre yankone kopa bia binom yempa bia binom bia de ye ka chom se enye bia ni bia de eno an club o anu ti sa club bia no Ghana fo agya tum anya asem ketwa aponto no ayiyo no abadin tuo no nyina no fa ko nipa ju omani abodom pem no eye club bia na mekanfo na me dia ma ho orofo sa club bia no ye wo big size wo ho ene ye wo mini no wo ho na de opa bia no utumi eyi club bia no
club ye no se ehote atesuo ne fifire no eba akono ye pa udidi a bo club ye wate no watimi atibia di ubenya we de na wabɔ de ema kama na mmom oba pefo no bi unimfie du nwotwe a efo asem enko club ye so bia enua ene club na wodofo ye ko akoyanim ye ne wohene no ebetwetwe nkomo se na empokura no yakọ na yakọ akobusa ne sei enemra no eka se court ede paper ekota da ho a wo wohene e wo so akotwero ho wono so akọ wai sei enemra no eka obo Herbal and Medical Research Center yakọ nkotu yade ase Obo Herbal and Medical Research Center se me kancho se yade bia ye kwankro bia no orofo fabra na ontu ase emfama orofo Obo Herbal no eduru babia sede osidi bibiduru esa yade no eduru babia ya na enwanwa yie papa kidney no anya adwuma orofo diabetes and anwo ya de stroke edwato from Obo Herbal and Medical Research Center what do obtain herbal bitters abadwa so osisi yo ya nemsan yade odin herbal bitters ebeboa wo kwan bia so preka part no immune booster dropper orofo yenko na yenko preka part no bi na anemia mujawe eduro kama pa yenko na yenko pebi yene wo hene no antwetwe nkomo emra sesese panipa memo akwaba hello panipa memo akwaba yako na katachi udi ankasa en de sai Ebrami Ivan Sakwabua panipa nane ne wo atwetwe nkomo udi en obidi amayen adwuma poten be pa na woyo bi oshinia o emra no sai na eka oshinia aban adwuma aban court case customs aban si enton aban normal oshinia adwuma no okay pani sabre edabe na ukotwero ho wo asante achimdwansa omudi penti afaso ekoba no sa na se court ye utie me Dwansa kono agogo court circuit court okay abrantia ye frɛ no akwasi ageman na asɛm ene ho na mebusa we panipa sai na mra no eka se yakotwero da ho court de paper akota da ho na wanka se mra na bo wa ye beton wa japade no otete a mra na se na eka fa ho se court my kata we okumase ana wo so wo agogo jansa ho ana court my kata se ye meton ki kata no ye so ye kata ko ma court no se ba be ye ye de ko graphic mu ye da ko graphic mu ye de notice ko ta ho tire ho o se we ye notice na we de ayita ho a obi ho an woto ye ko tire ho e ti week amesa ko na o ma paper ana mko register na man yes ya paper na plaintiff no so ye bo na man ye you sign my sign ko ye register say sign ko ye bi ye ko ye wa sign paper so paper na msa ko bo court na man ye ti say no I say obi ba ho anoko because I say nipa na person my ton ti me tell letter come out court and say my me no e fi wura no na defendant na person ye ton enti no court ni ho bibi na me de come any lawyer but maintain ho bibi e bi until me twen wo mo de obi fi court ababa na be kan me akobi so by ya de o kan no kre court say enton fama sa be man plaintiff no Mr. Akwabua Sensia no nipa ye ton na japade no na chese wadi fo nya sa ai so ma twete ansa ne bedu ye ho no ma twete wo mo twe court kwa na udi fo a ansa na o ma ye kata bia be sevo ansa na kata na chirewie no na wo japade bia nipa na ko chese wo japade ni na wo ma ye kata dia baba teta ho ansa na wo ma ye kata dia baba chese be ton wo japade ti bra court no mako fa value ni nyina ye baba wa ba court se wo dan se fre ku se seminu na wo hobi jaje ne se yemfanyi a wo ni ye bu anti fi wo wi ansa na o mo de play ti ye baba na border so se dia de je nyina da so dada ti ma me no ni
Na sesi ya ahyasode ebe ma obi ahu se efie we ye ba beton no na mo akasa mukura tumi amokoton da no mo tro ho a na wode penti afaso call to the paper kwataya no awan no ho na me pese me hunu se ede ebe na mra no kan na mpo ma me no akasa no se wo ye nya tumi a che call to na na enu na ma try letter free me office akoma call to no di bia akoma na lawyer papa no by plaintiff lawyer so wo mo fan court na judge ne mra ne wo court ho ini enzem se wo to me say ya dia court aban dia court na akwa wa judge ne be kan kire wo enti ode sa to me krata na utro koma court na di say me di ma bi koma court be am fa na wo to me ensa ne kobusu mi ensa ba wo boys be 1 month me di say me hwede it is so far no say anu ye no ba ye try koma court no say na esi ni ama nipa no wono so de bia koma na lawyer na ne lawyer ayi motion account ni akoseve ma me no nipa kro no wa ba court na say amami kwa no ye say mami ya so fra ne court wa ma mo kotro da hu anu apepa eno say na mra ne beka anaye court asem and only wakra the aya court me to me bua we nachi and so wa mal court o mu court amra ne ju enti as say no lawyer and the court yen yin to me ngan ho hwe judge na court no na ma judge odi asem no wo kwa na say akọ ne da question say na ekọ ya twere dia ba the lawyer so twere dia ba enti na mu ya judge ne be ma na ifro ko na betumi aye hu bibi na mediamente asie ne say mo tro da ne ho anu awan no emra bi entumi enkatre no anase enuru da bi ema omo tufie ono yenkotu omu nyina ne yemfa for say ne mo eno ne ya ye eno na ma twra ma no amede akoma ne lawyer no medi bi akoma court no say na enti wo mo entu na ye ntumi nye ma twra ma papa na o ba ye obeye ne ya twra ma no okay akoma ne lawyer na ne lawyer nso ntwiri bi nka ho no ne judge ni na ewutumi so my to me see Yankoton and the Aqua, the ACN encounter ACN, my main person on my tongue, Cocotra and Nipa Croy, and so on you. So you know you will be busy contempt to Womuniana. Court will mean the be free waba. See a different car, I would tell no matter the outcome of the court, no. Really never banner now between me agent so I say over my see and for police and you or my opinion and from and I see and for bench warrant and coach my judge. Na okay. Na chese say no krata wo atro no. Ida say police for kwa koyi nyoma na gu. Ana say the bench warrant be kwa kwache maame no. Krata na me need to me say police for koyi ngu. This krata no ko judge nanim. Na judge no ebu ase bia yema police. Nko no dey am register na register yi belief no mo dey akoma police. Na wo ma sheda wo me kwa koyi wo mo. Yeah, you to me no judge ni to me betumi agaze police for nkoyi ye card ani ntumi nkotu obi. Okay. Na tell say dia wo kan mitini ye dia na say sankrata wa fali nyina no say ko na maame no ye chinchina twan a emra no betumi ama ya pam mo nyina frifie ho. And yes say akokora say this ko na ye the evidence ye the SB takeka kan no judge ni be ye wo da say ye nkotu ni frifie. Okay. Penipa medase. Medase pa na chere say babia edru no gande court asem babia edru no de Jesus I call judge no to me run ho na to me run am say yemfa nko police station ana yenye ni say ana yenkwachi ni matum ni nyina ye no ma minu either to contempt or no me contempt because every na chere ye ni say ana wa yenti ye tutwa sa no ma ni nyina aka ho. Okay. And ya chere de aka ayi no ho nti ono lawyer no so be ye motion they attach I church judge no say na tie nti judge na di be free na nu aba na ye to me. Okay. Nani akia ne ken edano de eda ya ne ton na beba so. Edano de bibia nyu esi no kwan. Obi anka se enye ne dia, ono ontwere ka da ma se enye ne dia. Na de oye ni nti na so bi beto a ya na otwetwe no ho osuru. Me fa me sika nkoto man so. So what are you to me 23 mo dia kira nko a obi beto. Okay. Panipa medas ya nwumre. No. Ya misra kwa na say be man so nya abotre na court ne na man to me so ngo no need to me
say or no better me at all. Quarter na many to me so on ton. Na quarter no so yen na ye juma ma aban ton ade aban kura na me so bi se bi mu se me kura so say wa wo to kura say what the car. No be say me you dem ade quarter ma kwa obi antumi me yi. Anokwasem. Na ye ka se yen ton a quarter no mfa mfitia say quarter for na ton enye yi. Na lawyer so a lawyer ntumi ton this what the most senior. Okay. Into senior no so ye ko ye ya ko 3 times so ya ye advert be me no kura. Oh, Ghanaian Times. Say no one can. She said, "I didn't do it. To trust them, no, and to trust them, so called to one year work. Come for because I grown with you." I know Quasem. And the point now be one baby. I be fine. To the manager, and they do want to see a man judgment. See him kui woman free. And upon no, you move on police for no. You're fine. Okay, Penny Medase. Okay. Yɛbɛda say your fro your ball punum wagye so kama. Yani Evans Akwabua or your shene Osei Aboagye adwuma bia na se enwuma bia se yeton wa bam bia no ukura tumi krata ugina homa yeton omna samoa Oforisuo bema yebeda yenwie a ene ne kasa ye ase se wacheche no mam na edwuma bia ya na mamenchia na pramso hin na bebia obi amechia wo na menchia na togwe ahaba keke odifo Samuel so kanjagum jakoko na so ewo manhia di bebia obi aso ye chia pa for so say edru mebi hono ma sebe okoto doko na se to ahia unsa aben koto mra no de enwa echechire mi ampa wanwi obeka se yedi agro dakope ma men no the way enwa be ma besika na sem nanka sante de gainim se bibi si ne koba ne sa se ofmo a company for trase nanko maka botoyi mu asem nanka enwa be men kan kodu sa sese be mami baby akodri de ne kuma asem so abamu akoye nsem bebre Oforisuo me ka say appeal court bailiff Kofobi nan compassion do me se kan bailiff also wo mo be serve letter free court oba na paper de ma bailiff de ma no mse nkrofo nya akoko e ma sa paper no mse o me de mo sa kan paper no ma ekoye case bebre nyame nko a Oforisuo du me bi ne se etufo ye nyina fidie so nka se mra nya adwuma emra wo Ghana eye adwuma de be kan se ya na eche na nso mpanifo sesebe oba kwa adwa na wo cha na ne ho asisi Oforisuo du me bi ho a wonu obi twe man so we kwan ye fa so e betu nipa no ana ye be yimu no magu abonten eno wo ho pa ya maame mo se fan sei enodora a wo dwansa santem achim dwansa yes ni pi eno ma ekoso na tutwa se ma Oforisuo ekoi dako be no na tantantan ozo yedru ho de ana yencha Cynthia ne friends amodro so mo ai kwana so Oforisuo maame ade ekoso enka panim pa de eni kwa bi ko ne record ye tete ni free dwansa no ano odin meku we meye Osei ade bia ye fa kontem bia no eye kro no de asasi anya wodia ona mo wakaka na anwa sam na ye ka no anwa sika na ya na ikosi so ye sa asasi so etu so anwa no nya sika keto na maame na je o asasi anya wodia nyame na ka ba de akoma no bi kwa yi na so che na okoso anajo kanani be kono anana ni bete no nanka wo hu nipa kro da no ma se wasase sa no mo etasi awso mu nim se ma mi do se wuti o ye panimu no hu ya se wo be ya sa na mi da bi adu ma bi hon ma awade bu na be ma bi kwa na utra ma wo yiri usuro na wo be ma nsa be mpradwasa wo so be jimi fo o kwa bi so o ya ma me na ni kunu kwantimi kana se usuro no na wode sebe anwa ka akosi sutu obi asase so anwa etu sanka ko banga uko banga nanka sikesi wotasi nanka so ko bobi nanka da shoboto nanka akọ uka sa na ye no wiase wa ko obi asase da ho na wutu anwa
abrawa mo nipa na mane wo wi a wo saka jese sa no ma ekoso yi wo di sika ne ba na na be trase aka butoro ma sem de e na nka be ma lawyer adi aburo ne ba yi cheso wo kan hunum ama na hono pre konsuo no bi ansa nom ba jaka urade se enwa ba ma wa chechirem na me kasa asem se Ghana nko na asem wo court a na nka wo de kodanka ese nka hoto na durumre bia na nso de tumi wo no aginje ne ho timtutu bonko ho na nso so wa chiremu saade a mimini mefie bia na manso wo so adakope omo to adakope eye bone ma wo mo eti mimi hu bibi se ma mi do se wo tie sa asem ya o mani ti munya ndenko ye o tesam ya ananko bi kanya sasem a che na akwatu fanka na dwi ya ka brante kwanko ne betena se ama su de na so be adru de wo sha brante ne ya se sha brante ne sika bi e ho bia no wa man de atwe manso eti me de ofonso ye nwa ya otwe onka na komanto ne na emo ye ne ye nwa ka se onu su tie ne a ompushi no mantem because ma no ye ne amon o tete aba fa ho die so sha ba be ye de ade abekakata ne watete na o de upenti afa ho na je so no se bo so chamra ba mra so kwa na ba ye ote so kwa no osro mra e wo Ghana ha eti ehwe ye nwa onya bota na o de abadan de ye be de achi ko pe meta ma eno ma be de e be fa ma no okay the nation sanka vozo be me ro nyankopon hye ni pa bia wotie Europe nso tumfo setu ya me kase ne nkwaso me pe obi ya sere nshira kase e de ma no se wada santema no ama ne ma atutuye na ni amade nyina cheda the new force leader e be obi ya nyankopon hye no na onye ne kase vozo etom le bi wa brabo ma be ma so tena se ma yerebo wa untimi nka no koreda be ma bia na yerebo no untimi nka no kore ewo aware ase nti papa no mesere no onhwe na wo masa de ni mfirifie ho ebe boa no entena se ma yeremo da no mata be bia omre yo ana wo hia e de wakoduro so yerebo na etimi accept ne sa no kore wo so ka kire wo yere no ntimi nka nkire no se ne ye kan nyina ye no kore de aye ni hobi ebesi dai eno ba besia enya akuku duro to a certain level say sebita frache asase nyamedia makofa nkofo so mitu anua udwene ho busa asenti asase wuro beba asase ne so into oba de asem na meka anamo be kura vim be nko ana wa akuku duro be na wo so obi ajapade wa wo de vim akofa anua fo se mu metu nko media me yekenko a me wo fie into omoba mpanyine se ho yade ne bebira ye kunja wo na ayere wo nsam so ye bum twuma mentwe so makorabo wodi asem na se ntini aye ka kire se wiase no ha wani pizo mpanyine se etua wa wutini ho nti e besere ne se ya wo nsua sa nimdisem no ne nyansa sem ne hunu sa abraba ye bo no e wo me ne ye wo ye ense na se bitafraje obi ajapade o asase o wone de afa anuafo abegina ne de se muntu nko na menyiska ngumbotom wo buza se nipa kro nanu makum onde wonsi vie daache se na asase ne ye natifufuo kro onde ochirizi wosi vie onde kofjo mu ye kwan wotwe komo mo a onde de wonya sika ne di onde omfira busuam obi ya de bi na adwene waso abodam na ya nam da bia meka se da bia me se mesia se me nyai kada ozo wasisi prisi obi sisi wasisi ne bi sasabonsam kro ne bawu abrabom no me ba me hunu nipa ya de da o me dansa bo a me gogwam tie mewu na de wi ba mabusu no ma beto ho ma twese me twen Ghana me de brantam be pause ba bia ugina ma de brika frafo mu nwanwanwanwa me to wabo na ne woye ani hwe wo asase a wodo so me de anie watima ma anuafo asan wo de ho etumi de na anua agisika gu botom ene mi ni nkomo bia wonka mabusu awon so enye bayie ni abura wezi we Zanti achem. Sansem ye no kura na nyantro na baba etwa to ne so na nkrata nyina wo ampa nipa obeye wentu wotire wodwene yete Sompa hai no obi so bia Lumba TV wa wo dia no watima firi wo Lumba TV ho aba Sompa na ye program no awura ha no ampie wo sere sai dwumadie ne kwa tumi be na wo na ma twen se me ma ansere ncha na ago se me free police for media me pemarandi ka beti udimiri ka mama be free fo mu wo no bia befa kono bo achime senti ase wakona fuoma kwezi wono tini kontomre groji akwazo tumise kontomre we media ye nkwa fuomo nam ko so ne ati konto obedi aguo na gambeze wutu na nua wono na to abegu hoda bi obi ko wi ani mire da bi obi wo homache no kwota fuomo sa ne yonko pa na yesa
o titimire ne o tumire ne hu so atweta ye mu ne mfi kuosum wakumasmakuni kwase ya mire no dia ono an yonku brabu o wagini nyina mamam kense na wadamfo ade ta ahwe ne mfim je tuma ne kakra kura nkodi etomire bi obi sisi wa ofosuo mane hunu se ne oye ne yasisi sem se nipa hunu se wo mmere oda pecha ho wode ade ye wo ade we se wo ko sa se obeku no iko akeka na numa hunu se tumi ni ba bia wande wajo aye ne ho Kristo sem du ye ne se ya ode be ma na sebe nye kuro bi ayatim ena kuro ni mu kasa bi ni kuro ni mu ne ye bi a anka wo ba besia be ma mu kwase a umum na bebu be ma kwase a wa wo ma akoma ovie na ya be ma bi na be bo akoma ono obo akoma no wanye ni brefo amefo asase wa wo ma akoma no mum na de obeska ye wiase nyina ajapade no onye kwase amba nyinye za onna nyame aso de afa ba bi emre ndi ehyan kozakoza se wo nkonko ne mum kra abaha no enye mre sa dabi is gospel pay otu mi ofa ase no na asem aba no de abeto no wo fa ndi mi amesom ndi okuma wonkum fra na miminya na meku afra na sumdi aba wo kuma wonkum fra minya meku na fra because obi ade oti mefa na ansa mehunahuna ne nka ho untimi mefa huna ye nyina obo ade na bo ye nipa baako eja baako na ne ma ne ye dini ma omu yedura da bia obekum no yenso so ye ha ye ne ye mu be yedu bia kum edu ho no mfa nto ne wo so otua wontua na asomdiem na to nya sa asu no ode ne nam wo no o mira ni sa o abrotia also bema that lumba kafra won say Ghana hasenu mo hu ebi ya ayesa say kenka bi asif say Ghana mrani nyina ya tam ni nyina de akwakosi won metiri so na wonom ko na sam maame no papa no ye mpanyimfo wa hasenu mo maame minimu fi a wadi be say 50 60 going Senya ayi monopause na dia bodam samo brand of so be ma me kasa na echia o mfanfom no mfanche me because se sa no wote dia ofo be ma wototo ne pa omso dwansa asante ajin dwansa do patapa o patapa budo kura wawu wate mase budo kura wawu so so wo baifo a wo ba beto baifo ni bi o mawuko enti sa bakum nipa sa wo bu obi no asa bra ni su me meja pade ho na ma ye enfudie wo so watimi aba beton e ka ba ye no ko behu ye no krampo so be ma fa fedie krampo ne ani wo na kaka se oh me krampo na be ye mani fo so ana se bia na won mo bo ne ye nti na me ton ama wo de shada twan trosa na wasa ton ni fudie na wo so no me ken wasa ton wasa di sa woni anasa wo se ne kodua eniama ne ma na anasa so for so be ma it's high time bia bodam sem na won mo ye no ye be ka do kra chem no mo jai stance hunu na eya wo di ti mo kroma wo mo ye no e da wo ye esi we wo for so be ma na we kra no ha na e kwa akoto no ho se wo anya developer bia se dwansa ho ye se wo ba ye japade bia na ne ye de kromofo bia ne ho ba beto because o said dia hunu na mekum wi obi wo ho a wo suro eti wonyai sabodam sen na wo ye no na ne de makankan tantan na wo ye no so no wonyai na wiase wo we no fo so be ma ye de yo na sa anya wo ye nya wo fa ye what am I say kwaye sa mese kwa mbia wa fa hwe de ye go tu ni mo aloba no aso de no de kwa himfi ye ko bo chat eno so enko se hwe obekọ nipa otu ni mo aloba no na ne na sa ne papa bi ye ya himfo ni bia na sa bi sente enko ba bia what am I say eti abaso fo so mesia bibia firimu me would me asaba ye lawyer me sikasem na amu amintia ka me koye lawyer ni pala me kasa me tu so sa no kranso wo ewurade ezo fo so me ka mana si say papa o mana ni nyeden na ni yedi ni nyina so ko wie court because ye hwe na mla no anya adwuma na ye hu sampa Ghana ni ba bia ni ho wo so kene mla no because court waka asem na say oshini ade abebo hu notice abebo dan hu ni ye no watimi anya kokoduro ye sekra manya na ni nso ade kwanya bodega dwom se wani nso ade akura panya court asem e na be so bebusu ntino court no mamra no enya adwuma na animu animu ya na be so bi san say papa na ya no otaye san ne ma ne bi enti wo hwa court no e be decide because e bia bia kona animu amoma hu say e take this wrong another time say yansa no maye what am I saying to ye hwe na mla ne nya adwuma court ayi judge wotena asem no so no na da ro masa wo tie ne a ye nim so mba ye adwuma wa ya ma na si aka akra bi say akodo 100% nti no won hwe na won to so mla ne nya adwuma na ma me na asotwe se fata no ye fa manya sa ese hunu no wote ho na wodi wa ye bia wonya ye kase wa ye bia to aso ye se wa ye bia atwa so ye kase wa ye bia to aso fo so me dase okay na Ghana nkoa elo bitimi kofa wade a no wasane wo twe ho manso ye kuruma nko a o kada che kwa koma to ye mwate
na mimi ogidie se hwe okona kwoto odi asem a obeka se nkomodie kakra ne atu ahyeda kakra ne atu ahyeda maame no tena mbusa wo hye no gise wutwa so wantwa so da ne beton ntikwa akoma to yam ate yakofa ku ye ne masechecheche ba ko da ho yam o makwa ba ne Smense ba clinic atwetwe enkomo se ya asem papa na yanko emfa enko yanim efrise sade enwoma esi ekeka koro no na Yaw Osei yedi nkomo kama di nkomo kama panipa memo akwaba no aso ho tentem mebre ni so panipa memo akwaba bibia boko de urade adom no mpaibo udin de sei fm Haruna Abdurrahman ufiri hina baye pachomfiraguna jamase pachana o ha on say ya odi abeto Sompa Asem Mpe Nipa nim say yenko moa me ha on say 2018 mu ho ena me brava ko Saudi Arabia pachana ena wo yesa ope proto ato ena obo mama ne wo si free ntonso de ko mampontin ba be menye bia ma ne bia no na papa bi so mini no e wo tano dumase ena papa ne yen se ebi wo santonso ena obekire me land no ampa me ko hwe ne nyame anim kuri ne so mani ena me bo minu ana amane ena wo send iska e ba na ne me braba ko ne ba mai bi on friend na pa no mum na yebesi no on mai na ka chem se na pa no so wo prot no nti ye ba na pa no ho na pa no se okay prot ndi on ne die ni mu a wo ton amaye but on ya witness but the prot ura na ankasa de we dey ho na eso okay na ye ko no na ye ko ye bibia ti ye adwuma na nti misimi nia na wo Saudi Arabia na wo mu ana adwuma no be ye basa ti to prot no say 9,000 Bacha adi fie say 2018 Bacha okay kremina Smense ba clinic twetwe kobo na say oto ye no de nkrata ama Bacha ne wo kura won nkrata Bacha ne plot no won tonso Bacha aje say no edi ba na wo allocation so nkrata no obra ne din Bacha ne din na wo so okay krem sisi awate ne Smense ba clinic twetwe kobo simadu so emra sisi a doctor me mamu akwa aba Oforisuo ya Joso bibia boko de nyame adom na wo so kama adaje na minyanya nyamaye adaje ne de so o se minya mijade me ye na minya adaje ba na mbahwe mi mpu kakra eno su hu hia doctor ga se mbre ba o pa me kai pa ba che kama pa na manfo so na manfo so de ai we mesa ba mode so last week of alumba by okay na person ko be kasa in fact ne mo no o kanin ready demand ye no we see odi dance here pa anti Semenze ni pankwa Oforisuo okay ai so bia be hwede e koso benye mu chefa anokwasem doctor yenti o de mo dematiefo Saturday menya call for Germany in fact na me kamera fi Nipa no timi yana mso ye hwan na ne mada ne bae on kwa hu nda on se ka se obi a ma no ne na se Ghana ha be bi bituma hwe no nti ne ma me be kan asem na hepatitis B and I man in Drew for na say issues be 2 months but don't have to check juma 7 ya didn't know taking be 4 months one of friends quiet test no and on say viral loader na hepatitis B mo woni mu 1550 on me do no so ko check na say do na bona no asan me abrani bi because on no Germany ho amfa for koye ya beka 650 from 1550 to 650 in a short time taking medications no or say anyone ma mo for kwamba so hu adura no beto be so be discuss a chom okay na say no fi Semense ba ko do Germany wanom no na aboa na ene onum aduro no na osa ko check up the results ni ba no compare to no the old one no in September 2023 okay or even so March 2024 nti results no we da ho two fencing o mine no mienu sa na wo ho do the compare to ko ba say German kasa you share me translation na figures show data me say I was surprised so we didn't just short time no virus hepatitis virus no from 1500 to be 650 okay it just say or person be oba na the normal na banti no just ne agia hu de onye enro so ya boga wa fitly or so atie nka nti obedu no so no it to a branch obe ni nkase ni dompim
na oba no say in fact Osei Mpe bidro nti ne wife kra mrana min kana omwa na afi on medro no enam so kire man kakra bi for so 3 days enra na oba e no omihu na mkra se bi edro no kra amwa na obe complain say doctor edro na bom papa na me ka say wan hwe be ha ma mersa kwabircha kotu ko no no nti so obe next week obe jinu be dia ko Italy akonom okay fi say enema ekoso no ya na makache Dr. Gansi ye sheda mo abo na dance no ye kan zo be ka say bia ya na ye fabricate stories I'm say last week cry me kan nti ye be sheda dia ba ya da say video na audio omo ma ba enema ekoso dance ye ba no na obi ehu atie de ekoso ntemsafo se men saba se ye be hwa bom ho ato ye okumase asokore mampon enne ye ka say unti makra na edin sha ba betu ahwe bia obia se na me ka so bo Germany ya hwe na man ni hepatitis B ya kofom pa ya yoki anisa endi bra kumase fia sokore mampon ya ho ne we di adwuma da bia yo ho agye kwasi adan ko ano pa no nso kwanyume nonu ne ho nom fia na machine friend 0240 0240 61 61 60 60 61 61 0240 0240 61 61 60 60 61 61 afi 0530 0530 123 123 996 996 0530 0530 123 123 996 996 first of all na ekoso kai amanfo say an infections ne bua na ebu titio mabnu no be also gonorrhea chlamydia syphilis e hamanfo yi say wanye careful a bitma ma word ya won bi obi achi pe ba nantia obekom no na infections onya 10 years ago a hair ntwiti a blocky tubes no e ma sperms no ntumi mehia kosua no nti brekwanesi wa ya obi won so a for so bebi otukosua no nso begina ho ye fe no ovarian cyst so ovarian cyst no mpendodo a unya infections no na ekwiti sa fluid no honom obi won so na service no awodna no nso begina ma ho na kamia nti no ona oba mehia na sperm na saba infections ha adwen na wanya careful a ebetumi kwa ko system nim after some years no etumi kwa adwen nim how brains etumi ha akoma no etumi how bones mini obi a onya syphilis ebu na go na twiche mu wa ampe ho asmanka ti de pese kan say ye ka so ye infections ya bisa questions find out more who say infections ben na ma semeze be ka say down so no nti bo first ben infections test ben why on test be de ka so ye infections ye sanso kwa wo UTI say no infections ni bia ene de ete obema no ase ho ana so oba no ho STI ase de mo komojanim ekodi nsamoni the differences wom na ya nesese fisani nya na ba Oforisuo nso gu na waso he kan se hoya ya uzo ne be mehia na hoya oba no be ma so bo se be menu ya nso ojuso nso fi ba in fact enya de ya ho tokra obi o mpa me bi ka chem se onyanko betin be menu mi di tim ho ne hene ba no sakwa ko tim nti so ya careful a oba fa no se general infection bi but esi hu particular infection na ekoso na tuma ho aduro afa no achi no for so be sa che onuane a ubedi ebetumi aboma ho Mr. very strong because infection no nyaso no aduro nko a our system no so very strong na fa etumi clear money free home na cement so ba ye be hwa aboa etumi atutia mo afru so mo ho ato in say gonorrhea say genital herpes say chlamydia say syphilis emma o infection bi say candidiasis and I say white odepua and I say vaginitis ni na ha adwene obo kwa na service no mo aba ho in fact one ye careful abedi unya oba semensa ye se ye hwa aboa mema be no mo dwen wonya ema no sperms no de be wo no emo na se ni nyina ho den nti brane ye hwe ye scan ye test ahodo ne confirm hu ne mo aduro na fe ntim wa se de ekoso kan se uyo obi a stroke e ha adwen a enne ya na ha de for so se me kan on e ba semens do na di stroke ba no young people youths enne crazy by 31 years fanam rahu yi pa ninsa right ninsa ne nine no ntim fa no ge bia stroke ne ekomu no adwen no ntimi ba ko esi a moja ntimi ntra honko nti I affected ye fa no cerebral hemorrhage ntini moja na setimi ko no a block nti fa na ye tu ebo ase a ye hwe se one ne diet if I had diet no sa wankwa nam nuane odi no nti fa na ye chet na duane obedi betu abo no ye manu na betu abo ma ntina ye okay afa ye sad ne fa physio nim so nti no spani on 3 hours oko massage aka na physio aka reflex sabe betu abo ama nti betu media ko ne aba nti wo hwe ye
now pressure e was straight to my ma stroke between the one gym you very careful na brand here mo a face stroke no so ba brasemen se ba ne ahwe yi die ne ententene ma ye mo na ye fisio ni massage no mo na fe mo nu kan na fe ntin mo diabetes all sane de em say na falumba ka so be kasa na em so ko waso kakra o de ba ya e man nu no say doctor me na dwume pa na esme to aso ba che bisafo semen yes ye di agwani abra ye dwuma de bo na e ba ho no nti so ba de benyamu chefa na ho de mapa emra ma wo fe na mes na friend 0240 61 61 60 60 61 61 0240 0240 61 61 60 60 61 61 afe 0530 0530 123 123 996 996 na mesi na WhatsApp number o fe no ye wit mate WhatsApp ye no be kasa WhatsApp etimi aboa for so e ma gan kaka doctor gan yetio Oforisuo said they be by the be chawa he for no tie for doctor adansi a o di no e ba hepatitis o se dey be am be fia make catch you say wo hepatitis B a fabra Asem say ba ni be di adansi ni bi se stroke ana aka wato no mo o yo ho hwe enye yi Oforisuo ye ntwa age bi nto no me wo se stroke ye o stroke dey ya obi timi ka so ma me no 52 80 stroke there be o nyame abodie no amon se di pe be ko mo fa yare ni ko wo stroke and found age a one impredodo a yare na tena so fa ne bra Asem say ba ne beji wa dance die and then we are ready Oforisuo ya ka say the doctor si kan no na woni me pese ye mantia na say young guys ne girls ye tie sa asem we Oforisuo nso obi tumi nya enemu yare na wakobo na dan fama ne akwasi mebe mum yem se be me so edrowe na me no intikotobi edrowe na me no intikotobi Oforisuo ye nya test ehu yare no enso boys ben num nura ma afi beduru ba bi no na yare na ye kwanko age wo sorry the bad semens ne yesama no yes se unya nemu yare anase se the doctor si chechire mu no obema na wo ba no keka obi aba onyo bi aba ho se nye normal me pa cho fa nya adunum fabra semens herba na beje wa yare sa Oforisuo yare akane de doso etu de ane so be friend na ma na edi tu dwa no na ye di nkomo Oforisuo e ba be kono edro ni ye semens vital herbal mixture and the gasos and one again no edro e so ba me ba no ko se edro so ba na me ma hire am so fanado se edro se me no ma nyoma eye no ano odin Oforisuo and ye ba no unfortunately suo bi gugu kakra ti no box na na eshim na emre na wo se yi free mu ehye uyi free bottle ni ma na so yi free paper ni mu a edro ni se na ti eshim ne topa ye no so se ya na ti design e on say ya netie nemum eno ne esakakra ana adaka ne de eno na wo TV ne so no it so bi hwe ya obehu sa adaka design no sa na akoto a etie no Oforisuo eduro ina se no ya say me papa bi na ka say edura emum hu ana na ni age o de che na no osre enye bibia o opese okane eyema no na element no de esere me pa cho utie obusa che eduro de na eye be ma wa yemre emre pam ye be kire kwan e fa so e ma ne basa no bia hu se sebi enye se nuro ya ye no ma na sebi o pedi aye wa de bi wo ye bidu krojin na nyoma hamama e de ye ano odi ni ntino etu no ma enche no wa hyase enya ho esuhie me pa cho e be ma wa emre ompem sebi sesi enu ogim sebi ehiem na adwo Oforisuo bi ko bi anopa anwumre a ade enche on tumi ko bi o e se wakoba akona nka oba ne percent ke bi to aso no afia ye na ade che a ahode ni wo no mo Oforisuo obi die kra de okwa bosome mai on tumi sanko bi o ye be ma na wo sa ha na me pa cho ye se koto semens vital herbal mixture yi ene ne to pae no odo to afre doctor si doctor maimre me pa cho oba na ba me nche no afre obra kofio ma me 5 minutes me ba sesi yi de bi amba be ka sem se so oba ba won chen no de mre to so a e che se wa ho ode no e wo fom e wo se oba no so oba be di 1 hour ni beti no di 2 days e na che se wo be memu etu ye be ma na so wa ye mra me pa cho kotobi enye no nko a sebi uyo ba uni atenka watenka atoko be ma no ye bi se oda wo hwe na ni ma open tem se obe sore no anya kwada onso koto aduro ni bi oba o menses emayi eba 2 days 3 days na atwa enso o sha ase na enye sa na tie onso kotobi me pa cho sisi yare Oforisuo sisi yare asem da me pese meka me pa cho wo sisi ya no anu wiase mu nuro nyina sebi se unya accident e ma ne nka kase na koto aduro bi nemom so wo sa problem ne dia eno de wo so oba clinic ne ehwe wo okay na o sisi yare ne se ne sitie biara
oto aduro ya me sha obo se oto a obefre di adanse o voice say the doctor kind no ye compare adanse die no ne dia ba ma adasa ehu niema pass ba che wi asema nyina me ba je kokoto sukoto bi siateka ete so otokoto na so ya na ayasem unim so oba bi dware kran sebi momfa ncheme otumi kran koto na sebi ohoro ne ba bi efi so okoto pe waka fam o sa ha na koto bi onsa ye otitiriti oye gya ho adwuma ye ma mom ye gya ho adwuma no koto agan ni bi o to ase de me ka yare ne doso France doctor mpacho me ha no nie me ye adro ni se be ma dosage number auto adro na be free 0240 61 60 61 0240 61 60 so nyame adum adro no ya to apete Ghana ha nyina ba bi biara wo free o France he fa no menye bi ato ye be kire ana to so asai na meye no ye be ma dosage Oforisuo nyame no nya adwuma no ke ya ne Seba clinic na atwetwe komo no omu asokoma pon omne ruwa bange no na edin hwe ni modofo utie the paneton hu at the paneton waduru na kwense kyerene wo Germany enya asem keto akura anu tuti kuma se uti asantemem na oyade a ene makacho se ene wanhwe na wakutu yade na se ne wala ye kwazo koma pon na Seba clinic onhwe na omma yeni panua no enyina yie se de be ya empaso komo agan no so ebetumi aboa pa yako computer so dwedi emrazisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic womu ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otuadi di musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi, Asafule Roundabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na no what she during son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godo nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dumotwe ana oba wa fafro saa adwadie nkrato yi FD ahwem agye atum se eye Food for thought to free. Leave a
Party Conference, June. Okay. Pani usu free na baye. Be microphone no. Pacho free aguna jamase. Plot motor ne fa hen. Pacho ntonso. They say dia na asie. Ade asi ni say ananse ye ba na obi tu ayi offense wall efa asase no ho. Na teacher ayi ma ebi ben ho. Na man ne bo ayi mebra ba kwa mane. Say ayi asase no wo hu say ya ton plot nana. Na say wo da bi plot ne ye nton adai. No so wo hu say omo to fence wall efa ayi asase no. Dan ko ye o to afa mo dan ho ana asase ho. Asa ayi dan no ye siam na du lent. Eno no so to wo afa ho. Wo afa ho. Na mo koto asase no foforo a na mo start esi dan no. Empokura no mo start se mo dodo so no. Obi ba ase ne dia. Mpacho dabi. Na enua wo so. Na yikotu nua ni nyina na ye dia anwa ne begu ho. Na yikotwa blocks. Kotu foundation si dan na obia ma ho no nkra da. Obia meka ho asem. Da bida. Na nipa kro no oba ye no se ne hawo ne sei. Ya fra ne sei unim ne din. Mpacho dabi bi nim. Wo se ne hawo ne sei. Wose asase no obi na aton ama no wonde wato. Obi bayin. Ontimi nche wose wo koto no wo lines na nsem ni se basa o kan unhu na sem na se kire na me kura me ka kire sa na wo so koto no wo lines so the store sabi o mi de mi shede nim nim de bia mum de betimi nim se lines for so ton asase ma ya ton asase free nananom ho ai di nananom so ne ton asase ne ma yi na ye de call yi asoroma so police station na wo mo ko stop wo mo to mo stop wo mo na em say ni 3 days time ye ko no mo say wo ho no mo ye adwuma ye tinyo ma biase o dan ni nie ba bia mo dan ni mpacho an hwe ha hwe tenten so ha mpacho an producer mo hwe ne hwe wo no ma to no na Ghana ha de na akura da si so no ene ye de call what say ayi Moro Market police station omo akura na de call ho ene ye call e na crime officer so be free the yen ntwena onya ayi we mo to fence wall no na je say wa hu wo mo so na e wa free nyina ne atena se na e di yi atuye ene ye see you sada no me bra ba ko na call e ndimi efiri hon mi tu kwa kakra man sentimi sese ni pakro na wato wo no wo se dan wo to wo no afa dan no ana wo to ayedai sese de se de wo trend wo to wo fa o dabi kroma na amanfo bi nse da nsu anyansa bi o aya asam kase pa o wakọ obi ato wasi ne dan the do lenter etie musa se ya to foundation no na wo te hefa na wasi awi afa na wo koto wo se ne lenter na waduro no wo be fada no what the war be father we blocks 6 inches be 1002 negu ho wa ya wodi ayi machine ayam ni nyina e na abo aka de be lento ni nyina wo se papa your friend say papa na wo top plot no the top plot de minim ni din okay producer ne ko producer betra say ona akọ fred wo chechire mu fa akọ akoko ye nyina chechire mu kakrakra ya twitwa ansem so kwantabisa no Kwantabisa memo akwaba. Bibi aboko de. Sister don bibi aboko. Okay. Ye matiefo nte se ye nchen asunti asem. E wodwumadi bi so. Saa na ye nhye sufa. Asem ne ba se ya ye de ani kotu awisi kohwe. Ansa na ye tumi abeka ho asem e wo Sompa TV so Asem Mpe Nipa dwumadi so. Anya se ye boy esrem na ye kekan asem saa da bi. We obi ahunu se de foundation no wo no esi kro eda no sim ye bofo tene chief producer we do no a na ko ye panipa okọ ye yo Oforisuo medase Oforisuo amfa konya wo sina menchia meni aketwa sofuchei na ebi enka mena na kwadwo apel ebusia epanyi na meni ama amakodu mu so eka ho yo emise Asem Mpe Nipa so bi asem ebedan ya yentie ya so ana yemfa ne enhwe faako yepe asem no mu enchiremu yie se be ya yedi ho adanse a yebehu ne yeka osoma me se menko entonso na menko hwesa asase eho asem nyame no ekura ne mekọ asase ne so de mehunu ye nie mu se ato fence won tententen a efie no ehye emfimfi na adwumayefo wo ho a omoye adwuma timinya akonya ebusa a omo se asase anyambia e ho ade ya omo tese papa bi e frɛ no Mr. Osei
ona asase no ye adwuma he so on ton so a ni adwuma we de me say adwuma we but so hot na owo na mbisa say mo fa number me na kwa ne pese ono wo film anam say o misre no fa number na me am ni be din kobo tie no atire ni me fi wo say mekọ papa na udi wo mani mekoto asase no enchen ni kura me ko papa ne wo yale odadem enti me ne twetwe nkomo ne papa ne kan say ye ni say onye committee chairman mampon hene ene de share ne nsa say onye committee chairman asase nyina eye mampon hene edia enti proto bibiri ena otonton aya ono ye kodwa pe oni mampon fa he ose mampon hene asante mampon ana se hene na akose asase hene dia hono sase ne dia mse nsuta hene ewo party bi wom madi nsase achi wo sai ho na chepa enti ono ana ye committee chairman ya wazen sign nsase ne nyina enti honne abusua bi edia enti ohene chairman abusua no ebi enti abusua na omodia ne yese omobeton na omese ono ne die ne mudia ono no enton ma omo nti azade ne nye ono ane edia enti oton ma abusua ebi enti we na jense ne yenko abusua no oho because omo na asase ne eye omo edia me ko ye no me ko to papa na ono asase eye ne dia no ono so sabi ono so nya accident na so ene ya ono so etefa kon nti me ne twetwe nkomo no papa asema papa no kan se ono de sese oni ska bia ode betwe manson edinkabe ya kamami oto asasi no onu mum entwe manson na onu enter nachi nso panyi mla kwa so nyesa na etie because senka wo oto asasi ne ema no uno se ka otwe manson na nka onu oto e no etawachi menene ka na onti ase na osole koye na kire se metie ni ye a abusua omose kai eso ho no ana eduru ho no womo ho na papa no ekoto firiye pacho sa na wonim trodo se sa asase ne sa abusua kuro dia pacho sa na tie na jase no so to firi ho aho na me free jase busa sa asase no to firi ho aho so to firi lands for ho ehefa lands oso to firi lands onya de wo kire no 2019 2020 eno to asase no na ebla o ye adwuma no papa mu bai ene maami bai sa asase no omo fie ni si ono nti ono nyina ko molo market police station and you be adding the papers echoy na police penny ne hwe no hu say o mu papers no fake him for papers maami auto asase ne face so no enti apose for no say land na we Ghana hu say land for to asase wa ha o say papa ni maami papers no fake enti papa just say no onko no na adwuma the police penny na man kwan say onye adwuma fi say the papers oh say apose for me ko kan o masema menka so na sembe esa asem na mudim hu jim forestry for chimia enwia nyina na mudim hu jim mo hwe so nya de hwe so ko de confusion ko fa ba wo say for moro market wo say moro market action e be ko ho sa the police penny man kwa so onye adwuma because fi say the papers no jani o mu papers no enye jani the police na police for no so tu anamo ko hwe busuaku a o mazase no no party ne de menyini say o mu tu anamo sa medase radio star omna samwa Vojo bema nsam arewo na krowe omo tete vesa so omo tete vesa so nanka yenyina ye jakro no nanka de obefa no wafa krokro mu azikafo bi roya ye ka wafa ya bati vojo no ma bi wo ma ya na eta wanwe ya obecha fidie so a na so comporto akoma na se sebe wadwen a untimi sebe mpere asante a yenyina wa me first so hwe na ukoto asase ne sebesebe ni minyansa ukona nwia ba ko hwiba rokura ne gusu a ubusa ho asem ansa na wato asase bia obi esi asase bia na enya nipa kro ne dia no o course se wo tu foundation a information wo so asa nipa kro wo dia e ba be ka kire ame ya be stop obi asifia manadu lent re dan esisui na mo hefa asase mo dia na mo hefa ampa the papers some near the ade any if chroma papers some e ka se koma kebe amount for that edan bebe nkaje o e wo kwa bi so eti me no approach for no mo che papa yi se wo mo nkonkoro mo adwuma no o mo so twa na mo ko ho se papa yi eda ho no ko fa ye ana se obi na ton ma o mo de confusion is kan twetwe ba ye nya ncha ba bi fa ko enjeje asem we se dia fine mo we paper en franche ni pa ne se won konkon na dwuma ade to kwade se ka twe beba ye tre office dodo kwa busua no bia no asem na beto enim na ba ye enim ya nwe ya enyanya bia mo na moto asase ma we o mo se koli e ye da na atoma no we de o ma ne kwan
meanwhile so na di ka wo so asi ni dan ade o ka wa me e radio adwuma yi eno ma we mahu no twice baako eno so sa wo sisa na mo de anwa begu achi ito mo furu se ya na mo yem omo so yem adwuma obi ato no wo na mo so si kosi ekosisim tanwa na egu wo na chi to mo sha na mo de atwede afro nipa ne hu ye no na ye sidan na sim we de ono asine dan na mo so beto wo na sebe mpredwa so fosuo wo nipa kra koto asasi se sebe o wo nimi nyansa kra na fre nipa ne penipa na ne dan si so no na ne ntrase ka cha asasi me dia me to ne sei na ye dan no akosi dan yesi wo eti akwa bi e befa so ye hwe ne wo de ono wasi na na ya me ya se mu nkan kasa no mu kro mu nsam na da first no pepe fo ne ina omo watutu asem a mutemute fo no masa wo baba na nka so wo no enso gufam yoy na de be siasi wo baba na so wo na wato so nto because on ya na bro back kan no wona dem papa yi na akoso fa wo de emfa nsa asase nya ne dia wo schedule lentil krom wa me se ofosu asase enya wo dia no wo dis ayi boss say kum na to foundation dana de ne dia baba okay wo de ma mani president ho wo schedule lentil na wo so baba nti wo beto asase no ya wo so wo de na wo to wo no a wo fosu me de me kura me ho adwiri me pa eto ye chacha bone edu me bi na ukoto se enim kromu afo mpanifo bi eni kromu akatafo bi katakatafo bi na sida etu papa yi wo beti sankrofo e mani twa wa mu wo beti makose obi da sisu na ukoto wo no atwe ma ontwe ma sao okay the nation saka papa na ukoto wo se ne dia no se wo tie ne a wo mra me ntase na approach for so wo ma kwase papa no obi afa no paper omo stop okay the nation saka omo stop owo nse mi time no kakra ma da from metia field unim dia bo to ko na omo wo so na nkasa wadi ka dia mo so mo anya adwuma na mo ya stop a wa do nsa be som bibia ye wo massage zo krei wo mo kra be gya ya fere adwuma wura nsa masa ye nko biem ye loki o man so ntrans mo nye e china be kwa kodura yimfie no ono kura be dan na no aka atro se wo ba ye no wato ne fenso da na wakozi azim sa onya to wie krim mra wo no koka no onkoji ntum da se usi dan ni wie e no beto na kire e na because ukojina menhie fie koka wie ye wuro be du atam okaso hu bi pani se mo enso obi asi ni fie ukoto fenso afa ho etu ono onkoji ntum obeka o na ato ne fenso na wo be si udan azim no de be yantro ndino akani ba bia wonim sa amra no oba na wo yese ya mo workers na no adi kabom bia asase me se me dia to a wonim na adi so figura be bofom ana be to ya tale ho anyama ho de gban no aja wo so mo fra no papa ye timi nya bie mo ye timi dia ya kwande opedi na fe na ebe ye o me atrase aka asam ne kapa ba ma we ade ne ha am za wo ye ja o mo kura ama na to awie owie asem wo be ka je me ka kire o onkwaji ntum da se na boasi fie no ba beto fa ho edi no pe no wasam ka so onim duabo akokuro mbra obi a woni onim ye onim duabo akokuro ye ton bosi wo okurum ko bra no munyai yansa na hwe na kana asantia za ne bo de ne ma ne me fa aguro za me fa nyom nkwa ne nim adepa edi ye nsa na mo abire ni ntimi me nkwa akire abrotia ofo so me de anka papa no onja asasem no mo mfa papa de papa we onyama hwanfa onyama de wato wo no no mfa yo because minimum de kronti a wasore de abahase no wan kasa onim se wasase a wasi udan yesi so na kwa blane asore na waba beto wo de afa wo se wo so okoto asase no the chick of it a me makoma collect no no e ho no se makoto de freelance lance akoto asase free wo fa no paper mra of also be ma se body as bi nim diabo na wo kromo no no nso be bia tete no na nso eniho na of also whatever it takes no of also be ma papa no me de aba be dan na fine ontimi nya no de aba e bia wontimi nka na asem no de aba but ye be kire no kwan ye wose ofa so na watimi ama ne nsa kana sa ye tie papa no pa won for pepesemla na ye nhwe bibia gyanu na se nipa wo ton ma no wose wo honko ade a ye betrese na ya ye nti ofo so be ma me fence yansa ebre ne kona akire no ya kan kire ja se ye de member bi be ba sa ase no so kyena na de ya so ntoso fo mutie
ye de member bi beba asase no so wo kyena na wo ti bi mpani sem da bai se wo bi asini dan na wakoto wo ye musa se time wo mutu foundation na wani na twepia watiko na me minim se Ghana ha abai ni asase me minim pefe se Ghana ha abai oni asase bia ye nananom dia enti papa no so to na asase ni lands commission hono ye onfane krata amra nyenhwe wo hene kura allocation or yenedia because hano Ghana hano abai wo ma allocation abai crop asase a okona nanom na ase no akosla asase no atuan sane ande amana nanom ne etimi de bia susuku ene hospital etimi mete sampani se wo se makoto asase freelance commission yakoka posi pani so wo moru makase kona koya adwuma wotete dakra koguje mu a na afa akoto hwia na mu jimudin yakoka mo se Osei Aboagye ka posi fu asem kana cheka wakoma to yemwate the fruit na ko ebedi asem yachi ni apene pomosi bre tie nsam obi Ghana ha de tie no nsam obi enu nti ne de ekoso ni ade anya yenim ne me hu sika ni anafu ado a wawuo onsam ohin wo bie 0551 0551 0548 0548 na yako emfa ko yanim hello Oforisuo benmei yei pani me bra no mo me ko yanim tentem papa ebrani sa we ya odese ba ko panie SK Bolas nyamene hene oboase tekakia na me de kasa efi Oforisuo yi empani fuasa etbago esan ko bebia emre anokwasa ani enu abema no so yehia na ni emre esansa sase ogidi se woto etuaka aga uza fence one ekwozo na nke na umfama Sompa TV o eso moto na wububu wa moto na wububu na de empefon transbeba na wa transia momato eka edan wahia amade aba Sompa TV maso kanya no ho asase wa to wa yesu bi tase de menta ho emien fa osikan enya nanka esanse kumata asase no debu oden ansa benya asase bi atoro na chese wane nem ache enti asase so gidi se e wona mo mpre se e ba kro wosika into what time out of fence wall afane down Oforisuo enya menya juma we escape okay enya juma kra hello yes good evening majo so ma me yakunko yanim Fracho papa no asase no omo seda omo to asase no omo seda esa manu tafofo ebe take action no maton ade bia omo yentime so lo the west dine do lent money na de man the wato fence one omo seda omo to asase no omo na ye line no mo ya sa de no ma dia tonti monje na de man okay hello good evening majo so katachie the family Kaposki with Kasafi water yenti o panipa Kasafi we asem no mata dani asem o baby o Osei asasi no asem no dani asem o baby obi wo asasi no enye ne dia na asu o pese ye takashi enti dia wo si dan ni onko kasate o hini a o asasi no ni ho so ohini asasi no amatonu obi aba abetu first word afa na ohini nso obedi adansi ni se omi na mato amano okay hello good evening majo so baby afrefre odin me pacho me free ejira me yefere Mohammed yenti o me pacho me si asase no monjema ni osi dan ni si so because o hwe dan ni si asase no so kra na eye dan dada ache eye dan ache e wa asase no so na Osei me kra de ha me kra nse wo say wo to asase freelance commission wana ka to se Ghana ha ban wa asase ye na no dia aban ni asase bia na wo ko gu police phone no wa mo musika e no mo ye sade no aposifo ni binum dom ho jeje nsem too much ya mo musika no mo ye sade hello 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 Obozwe yanko yanim
Obozo. My just so young, maybe any sir. Yeah, in your small rich ones, mobile carpenter. Man pointing. Man pointing. No, Obozo, what did I pay the Osei. Or did I pay the Say you able to me at you. I don't put your plan up for baby tonight. Oh, but you are not for baby at now. I said, perhaps no diners a service for Mukko watch it. Is it any more? Kawakas no Krobia no Baba Wagman, never such never fear one. I'm not food, let's walk watch now, but no, what chess come and borrow my police for motor to Kadian. Of also, I oppose if only beauty a man can in I'm tagging me too much. Hello? Oh, yeah. You're going. Oh, boy. Could you make you a free? I some way, they come and say, I've probably seen no material. I never care, won't Harry. Hello. Meet your pa. Hello. Hello. As I made the make say, I've probably seen no material. I never care, Harry. Let me say, I can't for me to do a party. Blah, I can't do one. Be a nugget day. I can't look at Bibi. What about idea of Bibi AA? Your friend, dear. Bibi AA. I try to have a Mata. That's what meaning I said. Could you go to church a bonus? In Yan for last caller. Hello. Hello, Oforisu. Young Coco and Penipa. The channel will be bigger for. The channel panel free gas or no. Ghana police for. Ghana police for. Or Muyi Nipa, one for Paga, or a mambo for Ghana police for. Ghana police for me would do for Kazan would be a show. Yes, Commander Wumuru Market say. And a man of Papa, dear. Now, no police in Minim Abusuaku. By was as well Ghana. Now, one a quarter as if freelance commission. Sequoia, you are paper genuine. But Tada Hosa. Yemfansia. Kadache Kwakuma to Yamate. Kwakuma to Yam. What's I ever took a baba? The member may be about. Abrotia. Of course, my brother call Yana Tiafoni, Ashafoni, Asem Abna Joyce, and Adolfon Kaya mobile Facebook and YouTube, and Yankopon Koswa and Shramona on Yamokesia Mamma Hoding. Now, what Pesa the was Asem Mpe Nipa media for me book when you are saying also Emma won't see it me come was Sem de Mama Kumatoya Mudia. Now, a Yakumasa Swami, Shuffling Station, no, I brought say I thought red and white, no, a ben one, a one, a one, I saw Befray May 0243 585878 0243 585878 and now 0552 095593 0552 095593 0552 095593 and may me no be abefrebiano ye bejo so ne apewasma no pomesi bread am for so be my papa. Okay, yes, so dia call Apostle Alese Champon achi ono ena edi nyame asemo a emu hwampa e de bro textbook tech gardens ho ena